Hey, ni fyw! Croeso i'r stream, pawb! Hey. Hey, ni'n bod yn chwarae yr lefel newydd Sker Ritual heddiw. Wyt ti dau ar y gêm? Ynddo? 20 eiliad. O, reit. 15 nawr. Ti'n offline i fi ar Steam? Fi dden. Ynddo? Ie. O, achos mae fe dal ar y detox. Dyna ni. O, na. Ie. O, ddim yn cofio sydd ddechrau eisiau computer. Ble wyt ti? Dyna ti. Diw. Go, Morgan. Ich we ti angen we gyflymach. Gwell. Na, fi'n iawn. Mae wedi updateo nawr. Oedd i just o'n i eisiau symud stuff o gwmpas fan hyn. Ar y sgrin am na, ni'n sorted. Ni'n iawn nawr. Hey, noswaithadol badarn. Croeso i'r stream. Hey, sut wyt ti heddiw? So, ydych chi wedi chwarae o lefel yma tot yna ddo? Na. Mynd mewn i fe fresh. Fresh, so, yeah. Edrych ymlaen i weld os mae fe mor dda'r gweddill, a hefyd os unrhyw siawns o'n i cwblhau mewn un noson. Tiod? Ie, O'n i really agos o'r blaen i gorffen yn un tri. So, yeah, bosib. O, mae'r stuff ar y pass, y Sker pass, yr un newydd yn eitha cool. Okay. Sut fi'n active i fe? Fi gael ti'n Heb tal. Yay! Acha fi eto. O ie, ycha fi. Acha fi. Eisiau dwy'n hynna ar gyfer soundboard ar MIDI keyboard rhywbryd. Acha fi. Right, ydyn ni'n ar y difficulty, pwy sydd yn dweud be ni'n mynd i wneud then? Y party leader, ie? Yeah. Os o ti sy'n mynd i wneud hwnna, okay. So night me, ie? Na, dim yn Ie. agos. Nice Byddwn me. ni'n dweud easy, ond... Normal, ne? Angen gynnu normal. Alright. Angen bod normal. Go on. Okay. Go on. Alright. Okay. I-lovers yn deadly, it's a deadly E-lovers, dio. Deadly Lovers Fortress. Be ti'n meddwl wrth y cwestiwn na? Dweud e eto. O, I-lovers yn deadly, tydi lle yn deadly E-lovers. Fi'n credu bod nhw'n deadly lovers, as in ma nhw'n killers. O, Fi'n credu. Like murderer lovers. murder lovers. Fel, pwy oedd y doi power murderers yna oedd wedi priodi o na. Controller fi. Ie, beth i gael nhw. Sy'n ei bwysio na? Beth yw hwnna? Ie, beth di'r llyfr hwnna? Yr un sy'n... Mae wastad fel... I don't know. Beth di hyn? Bush! No, Fred West. Fred West a... Oedd Fred West gyda cariad a nhw dau yn lladd nhw a fel claddu nhw yn y gardd. Siwr oedd yna. Yn rhywbeth. Dim Fred West yn game Dead Rising? Na, pe rhaid ni Google check o fe fi'n credu. Na, Fred West definitely yn... Beth yw hwn? Y'n ni'n cael puzzle o'r cychwyn? Dwi fa ma'n agor drws. Yeah, but beth yw hwn? Ie, sa'n siwr. Oh, Dwi'n agor giat o yma. okay. Oh my god! Halo? O Whoa! na, oes na boss fight mewn fan'na? Ble ti'n mynd? Oes. Fi'n mynd syth i boss fight. Oh, he's sydd o blaen i. Oh my god. Wedi, ww! Oh dear. Mae'n huge! Deadly lover. Okay.
Le chi boys. Oh my god, ma fe mawr. Bendigeidfran. A Balor yw enw e. Yeah! Cael hwnna. Nice. Ni, dau clwyd e. Os lle Do i ban yn oed gwn? dweud Bendigeidfran. Bendigeidfran, nice. So lle ni'n gallu cael gwn? Rwy'n heb ffeindio un. Na, dim to. Mae'r symbols fan hyn. Ie. Falle ni angen Ond curo lain o boss gyda lan i'r pethau like ar y edrych tu ôl ti Emrys. Mae hyn yn cael like card slot ac y O, ie. peth efo beard. Ac mae'r boi yna yn coch ar y bwrdd. Hefyd mae yna cath. So perhaps ni angen ffeindio rhywbeth. Ond mae'n un arall fan hyn hefyd. Angen ffeindio pethau i roi mewn i. Destroy the power source and generators. Oh, actually, O, fan hyn. Dyma'r power source and generators. Aha. Trwy fan hyn. Dwi'n gwybod. Ond mae ddim yn neud lot. Fire strike, yeah. Like, Ammo, fanna. Ble mae'r weapons? oh god, ie. Ie fi redig mas. Mae na... Mae'n lle ammo tofi. Ie. Okay. Oh, hwnna'n handi. Beth Max ammo. melwe? Ddim siwr, wedi Fi. rhain fi af y mouse. Fi'n chwarae ar gamepad, so... Swn i rili... Yeah. Let's dilyn Rwy'n mynd i dilyn yr gwyfrori. Oh, mae'n elixir of life lan fan hyn. Okay. Cael hwnna, diolch yn fawr. Oh, not enough points. Damn. Mae generators hyn yn cael, like... Maen nhw'n protected, maen... Well... Yeah, rhyw force field. O, falle ni angen teithi nhw. Na, hwnna ddim yn neud sen. Hwnna ddim yn gweithio. Destroy the power. Oh! Safe i'r peth, like, bail yn y canol. Oh. Teithi'r bail. Nawr ni Wel, gallu bydd- dinistrio yr generators, okay. Of course. Melee, then. Oh, na. Balo. Oh, dim am... Balo nôl. Na i neud y canol, then, os Ie. ti'n mynd... Ti'n mynd yn neud yr... O, mae'n Oh, beth gwir shit. yn ôl fyny fama. Be di hwnna? Mae Balo wedi dod nôl o'r bloody dead. Oh! Wow. O, pa i dweud pob tro mae hwnna'n dod nôl, mae'r... Dwi'n meddwl di. Ah, Oh, shit. na. Mae'n stuck. Ddim quite... O, mae un yn nhw. O, na! Mae Balor... Ni kind of like stuck lan fan hyn. Ni just neidio... O. Oh, ni gallu neidio lawr, nice. Mae Balor Oh, yma crap. yn blymyn... Ah, damn. Fi'n stuck gyda Balor... O, it's fine, it's fine. Mae'n ffordd lawr, ni gallu... Fi di gwthio fy hun heibio fe. Mae hyn yn gyd efo fucking lightsabers ac... Oh, shit. Oh, man. Dwi'n allan o'r ammo. A fi. Oh, no. Pam ni nhw cael lightsabers? Because may the 4th be with you. Pan maen nhw'n creu level. Fi. Fi'n siwr. Oh, there's ddim digon o Star Wars yn Sker Ritual, okay. Dim ammo. Mae yna ammo box. Oh, wow. Station fan hyn. Oh my days. I'm gonna knife him. Woohoo! Ie, mae'n eitha araf, though, am fel boss. Ah! Have it. Thunder bomb, lightning bolt which stuns enemies. Absolutely not. Oh. So nawr, mae'n gadael fi saethi'r pêl mawr. Yeah, roedd na like force field around it. Oh, okay. Oh, right. Oh, them nhw. Oh my god. Oh. Infinite ammo! It's a thinio'r...
Do. So, un o'na wedi torri. Faint mwy sydd gyda ni un arall i wneud fe? O, ni wneud y pêl. Okay. A nawr wneud e. Ond pa un? Dyna. O, dyna fe, dyna fe. Okay. Nice. Okay, done. Alright, beth sydd fan hyn? Not enough points. Okay, ti'n gwneud e. O, ti'n gallu slide o, rwy'n anghofio am hwnna. Ie, hwnna fel secret trick Josh i just mynd rownd y cylchoedd yn y episode diwetha fel e. Supercharger. Mae Pack-a-Punch mewn fan hyn. Oes, yn gwni. Na. Mae bach o wastraff os dim gwynt da dy ti. Ie. Friction? Ooh! Nid i'r pistol yn just like mynd yn op. Os ti'n... Ylla. Ydy'r pistol mynd yn op pryd ti'n like level o fel lan neu rhywbeth. Oh my god. Na. Mae yna injections yn cael ei reload yn gynt y fyd oes. Collect oil... Oh, ni angen pigol lan yr y bot... Ti'n gweld y vases? Rwy'n ni'n trio seithi. Right. Ni angen pigol nhw lan. Oh, okay. Nôl â ni then. Yeah. Life token... Yeah, beth wyt ti dweud am injections, Emrys? Mae yna injections o'n lle i increasio rate of fire, chdi oes. Oh, yeah. Yeah. So eitha neud. New miracle, yay. Fi'n lan fan hyn, fi'n credu. Oh, na. I gwastraffu fe. Nes i gael... Mae dy fi'r vase, fi'n credu. Oil pot. Bam. Boom. Ie, gobeithio. Oh! Oh my... Oh, nah. Pa gyfeiriad ni'n mynd i? Does dim guns. Sut ti'n mynd lan fan'na? O, man, ni'n teiro trwy y runes fan hyn. Ie. O, ddim yn... Sy'n beth gwael yn dywe. Na. Ni angen neud yr objectives cyn... Yeah. So ni angen cadw rai yn byw, basically. Yeah. I neud yr objectives, otherwise... Oh, yeah, collect oil! Yeah. Oh, yeah, O, fi di roi pot oil arno fe? Yeah, ni angen lot mwy, apparently. Okay. Oedd hynna'n dechrau'r map, oedd? Yeah. Nes i gael yr un oedd lan y grisiau. Oh god. Oh na. Oh, mae'n lot yn nhw nawr. Okay, rwy'n mynd i edrych am mwy o pots o oil. Oh my god, Beth shit. ydyn ni hyn? Oh, fi di agor stafell yn... O, ti yn y stafell yma anyway, sorry. Right. That's remember. Kill quiet ones within the radius. Beth yw quiet ones? Just their enemies, the zombies. Are they? Oh, okay. Oh, gosh. Oh, dim ammo. Oh, sugar. Oh, nah. Helo, olew. Oes na olew lawr fan hyn? Oh. Ys cadw y boi tan hwnna Ie. yn fyw. O, Na, mae yna loads mwy. So, yeah. Okay. O, mae yna lle am y ci lan fan hyn, ond dwi'n ci. Oh, guns! Na, ble? Lan ble roion lan fan hyn. Okay, fi'n deilyn. Ah! Ond dim lot o guns, though. Fine.
Oh! Ah. Hunting rifle. Cadw fe ma'n fyw yn dan. Na, ond mae yna mwy yn y bit nesa. So, okay. Right, Dwi so hunting dwi di rifle. pigol lan un pot o olew. Fi di wneud un hefyd, it's just y trydydd un ni heb ffeindio. Yeah. Falle mae fe'n bellach ymlaen. So ydych chi efo hunting rifle? Yeah, dwi di pigol. Mae'r swift death ma'n handi. Swift death. Plate. Mae'n increase your fire rate Alright. 33%. Oh, not enough points. Damn. Ble o'i ti? Mae'n mynd nôl i hwnna wedyn. Mae fe right nôl ble o'n i just nawr. Ooh, yeah, fi fi'n pigol hwn lan. Okay, fi'n mynd lladd mwy. Oh man, mae trwy'n fi yn blymyn itcho heddiw, yes i mawr. Yeah. Oh, 2,500. Oh. Pam? Mae trwy'n fi heb itcho trwy'r dydd. Bydd eisiau un pot arall yn eisiau? Yeah. Yeah. Ble mae e? Mae yna ffordd flan y grisiau, mae yna drws lan fyna, so falle mae'n trwy'r drws. Dwi'n gwybod yn un top fan oedd. Oh, mae 1,000 o points. Expensive do. Beth sy'n mewn fan hyn? Y drws stryd. Drws arall. Stallion juice increase your movement speed. Literally dim byd arall. O, dwi'n cael o. So dwi'n pigo fyny? F. Oh. Dod o fe fan hyn ar... A mae fe'n bwrw'r drws fel entrance newydd fi'n credu. Dod i ni. Ni'n neud rhywbeth. Eeeeh! Beth oedd y... A fanna. Na, hynny. O. Beth? Be? Mae yna un mwy? Collect oil for the bathroom. Oh, mae yna un mwy rhywle. Mae bod yna lawr fan hyn rhywle. Unrhyw mewn y chat, wyt ti wedi gweld ble mae'r olew? Ble mae e? Where Ydy'r is drws hyn? Wally? 1,000 o pwynt. Dwi'n gyda fe. Na. No. Ah. Os mae rhywbeth ddo, ni heb marw o to. Ti'n da. 1,000 o pwynt. Unrhyw ffordd fan hyn? Os gyda ti 1,000 o bwyntiau, Na, Emrys? 560. Ni gyd yn Yeah. stuck, basically. Rhaid i sad Yeah, cael... i gael y 1,000. Yeah, rwy'n meddwl. Falle nhw wedi gweithio mas, dyna sut o pobl yn neud e, a gorfodi chi lladd pawb yn y round. Miracle! Ah! Ooh. Ie, ni'n gwybod, ni jyst angen ffeindio'r olew. Ble mae'r olew? Rai bod e trwy un o'r drysau, nawr rhywun gyda 1,000 o bwyntiau. Oh, I don't know, actually. Falle bydd angen ni agor chydig o drysau gwahanol. Ooh, half price. Half price? Oh, yeah! O, allan Rwy'n ffordd fi efo. reload. No! O, os ni'n agor y drysau nawr, half price, dyle hwnna bod lot... Neu na, bydd ddim yn gweithio fel yna, ie? Yeah, mae'r droslau half price. O, oce. 6, 5, 4, Dyma fucking... Oh, na, Oil, na. dwytha fo. Oh, Morgan. Be, fi di wneud dau nhw. O, i ti? So, Lovely. ie, nes ti Pa- llwyddo i wneud dau o'r drysau. Oh, Ond fi ddim yn wow. gwybod os o'n nhw'n defnyddiol i ni neu beidio, dyna'r problem. Ble, Oh, pa God. drws? Y rai pen pellaf. Ble i ti? So, un fan hyn. Ond mae Ie. hwnna jyst yn lwpo chi lan y grisiau, so hwnna ddim mor Yeah, and then un rwy'n fi'n gweld ti, I was like, na, na, na. Oh, no. O, rwy'n gweld yr un arall. Lovely.
Damn. Oh. Get up. Oh my god. Oh, shizer. Oh my gosh, man. Nhw wedi gwneud melee arafach, rwy'n meddwl. Mae'n like delay rhwng cynt i gallu melee nawr. Beth di hwnna? Fast hands increase reload speed. Lovely. Oh, mae just mynd i drws arall yw'n hyn. Oh. Oh, shoot. Oh. Thing yw, achos chi'n fel yn gwella iechyd os chi'n Stop aros i delete maker. ffwrdd. Mae'n elite maker? Le mae'r elite maker? Oh! Ydy e'n tu ôl drws? O, mae yn. Falle. Brilliant. Surely. Oh. Nah, dim digon. So basically, ni'n aros i gael half price then. You throw a Er pot mwyn agor smack. fwy o ddrysau i ni ffeindio'r... Ie, ble mae'r bloody pots? Ie, mae'n rhaid bod e tu ôl i drws ni heb agor. Ie. Ti'n meddwl? Ie, dyna bit. Achos... Wel, Ni di bod pob man. ie, ni'n eitha blind os mae ddim. Ie. Yr un yma fi'n credu ma, ie. Ond, sef fi'n gweld faint o bwyntiau sydd â fi? Mae'n ar O ie, yn y cornel, sorry. So ddim beth, though. Dim ond 155 sydd â fi ar ôl. A bydd gallai agor un arall, so... Waw. Ein lladd. Roedd y drws hwnna 1250 a mae'n literally just loop. Oh, no. Lovely, lovely gwastraff o arian. Ie. Dyna beth mae'n neud i ti. Scream fire, auto-aim, o fi'n hoffi pethau auto-aim. Yeah, please. O na, rhaid gen ti bach nawr hefyd. Ah, Uh-oh. ar ôl game over canta. Yeah. Oes na botol dy ti? Dyna'r cwestiwn. Yes, bod i ddim yn dod lan mas o'r Wait. mic, ti'n mynd brrrr. Rwy'n meddwl hwnna'n Llenwi probably potel. yn erbyn yr Twitch. post. Oh well. Gallai hwnna bod yn sound effect, nhw ddim yn gwybod. Ti angen talu mwy am hwnna. Ar y fans yn unig. Oh, fans yn unig. Right. Mae'n rhaid glitcho yn y wal yma. Ie? Oes. Right, nawr mae dy fi digon. Oce, does dim mewn fan hyn. Mae angen bod tu allan, rhywle. Mae like y dros hyn teimlo fel... Oh my god. Maen nhw gyd Missions yn arall. rôl o fi. Jesus Christ. Triple points! A nawr fi di yeah. lladd nhw gyd. O, go on. Oh my god, mae scary monster un. Ti gwrdd yr un ysbryd sydd yn yr awyr. Ie. Mae hwnna newydd na. yn ddangos. Ie. Right, fi'n lli agor drws, fi'n ffownd o gael digon nawr. Oh, yr elite. Oh, my gyflym! Oh my god! Oh, shit! Mae'r elite hwnna'n really gyflym. Ie. Oh! What the hell? Oh, oh, na. Oh, na. Angen defnyddio'r revive cyntaf yn y game. Bod yn ofalus, Emrys. Mae'r elite yn dod tu ôl ti. Oh, my god. Oh my god. Oh, no. Surely ti... Oh, di glitcho fyna. Oh, shit. No, 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 no. Oh, flip. Flip. Come on, nah. Right, pob luck, guys. Oh, dear. Oh, god. More annoying. Oh. Yep. Dim helpu chi nawr.
Wow, pam o'n jyst yn cynnyddol? Oh, jeez! Mae wedi just dod allan o'n dim... No way. Oh, God. Oh, God. Oh, dear. Oh! Redeg! Oh, Christ. Come on. Come on, boys. Come on in. Amdani. Oh, be? O, paid dweud ti di marw fyd. Oh, shit. O, Duncan. na. Oh my Lawr i God, fi. mae'r elite Give me hwnna. the vibe. O, na. Fel ni, just dod o tu ôl fi. Ond os dy ti revive... Oh, mae'n rhaid ti o fi! Yes. Han! Ynddi fi ti o fi. Oh, creepy. Oh, my days. Mae'n lan y grisiau rhywle, mae fe ddim neidio lawr. O, mae tu ôl i ti fel yr ysbryd. Be nhw'n gael nhw? Oh, ie. Be nhw'n gael nhw? Fe hwnna yw'r elite? Yeah. Ah, okay. Os gyda chi fel firebomb thing, mae nhw'n handy. Ddim yn effectio fo. Na, mae ddim ydi, e? Na, ti ddim yn talwyd yn o'n. Oh dear. Okay. Ble mae'r pot o oil olaf hyn, te? Hang on. Mae just gwirio y cychwyn, just bod ni ddim wedi bod yn byddar? Blind? Firebomb, yes! Byddar. And he just bod yn top, like... Neu dall. Fi wastad yn... Bad game design. Be'n cadw'r un o'n fyw yn dan. Beth yw e? Byddar neu dall? Dall yw blind, yfe? Dall. Ie, byddar di Deaf. Deaf. Deaf, okay. Dyma fe! Dwi wedi ffeindio fe! Mae fe'n tri Yay! un o'r drysau ar gloi. Oh, yes! Dwi wedi ffeindio'r weapons newydd. Nice. Oh, crap. Oh, na. Oh, Oedd yn oh, lwcus. Christ. Oh. Ond fi fod faint mor lwcus. Oedd e, ash! Oh my god. Yeah, mae'r weapons, like, automatic weapons, true, hwnna. Os dwi'n cael yr reloads add-ons i hwn, dwi'n mynd meindio ar hynny efo. Be ti'n bwys... be di... Ok, rwy'n mynd nôl. Dwi'n cofio be bwtio bach na fi. Pavlov Automatov, yes. O, ddim cael digon. Ww, beth yw hwn? Dwi'n safio ar ei pack-a-punch a hunting rifle fi. Ie. Syniad da. Ble ni'n mynd? Ho. Oh my god, beth sy'n fama? Oh. Requires torch. Acquire the torch to ignite Oh, fi'n cael magma. glitches. Acquire the bach. torch? Slow down ar hwn. Glitches. Ignite the torch using Balor's flame. Oh, shh! Silly. Oh my god! Oh my god! I'm just wedi neidio lawr mewn I hyn. Dwi'n mynd i gael pack-a-punch a dwi'n mynd i cael health, token. Token to pack-a-punch. Pack punch. Pack-a-punch, yeah. Oh, come on, we're in like 20 points at band o pack-a-punch. Dwi wedi cymryd token. Ble mae'r enemy olaf?
We're angen 20 points am Pack-a-Punch, hwnna ne? Oh, hwnna'n cool. Un o'r things, ignite the torch using Balor's flame. So mae rhaid i chi gael e nôl then, rhywsut. Pack-a-Punch! Balor oedd fel y big boss man, oedd e? Mae'r pen fe ar allan fan hyn. Oh, okay. Okay, dwi di ignite'r torch efo'r pen fe. Oh my god, so fi... Ooh. Right, ignite. Ooh. Right, Activate the battering ram. Ble oedd y guns dda lan fan hyn? Oh, mae'r battering ram yn mynd. Oh. Oh god. Open the door to the lover's chamber. Oh, ble mae hwnna? Ooh, half price. Oh shit. Oh. Mae'n a half price fe fan'na, ond mae'r bloody zombies mewn y ffordd. Tân. Dyna gyd ti angen. Tân. Right, half price pub, prynu pethau ti angen. O, dwi 500 o short o. Fi really eisiau health token, ond maen nhw'n costio fortune. Yeah, mae half price nawr, os ti'n cael. Yeah, but still, iawn gyda... Oh, beth yw hwnna? Oh my god, Rock wait. and load. Oh, come on, go on, Grimsa. Go on, go! Yes! Yay! Nice un. Na fo. Right, ni angen agor y drws i'r lover's chamber. I don't want a lover. Do, do. Just need a woman. 50 and up. Stallion juice increases movement speed. Stallion. Dwi'n stallion! Oh, Piws. oh yeah. Oh yeah. Yeah, man. Yeah, boy. Oh, damages nearby enemies yn reload fydd yn handi fe. Yeah, hwnna'n un da. Da fi fel turbo load, so mae fe'n fire rate problematic yn credu. Eitha cool. Oh, fi gyda... Ah, sugar! Na. No, pawb. Pew 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 pew. Oh, mae gun yma'n rubbish. Absolute rubbish. Pa'i defnyddio'r un yma. Mae'n pants. Oh my god. Oh, allan o ammo, ydw fi? Na, I ddim. Beth oedd digwydd fan? Dwi'n fod i, dwi'n newid pigo fyny. O, mae'n invisible yma. Yeah, right invisible and bloody irritating. Stay in juice. Yeah, weithiau ti just angen gwneud lap a cadw i ffwrdd i gael egni nôl achos... Yeah, mae'n just gormod o nhw. Regroup, ffeindio'r teammates chi a dod nôl gyda... O, be mae'n neud? Ach a fi. Beth oedd y button am hwnna? Ach a fi. Ddim yn cofio. Na fi. Nawn ni ffeindio fe cyn diwedd y sesiwn, fi'n siŵr. Dyna be ges i. Beth bynnag yw hwnna. Shock and load? Oh, Ie, pa ti'n reloadio mae'n rei shockwave rhwnt i chdi. O, ni di bod lawr fan hyn o'r blaen? Na, hwnna'n y ffordd newydd. Eisiau mynd? Yeah. Come on, Obstruction. Oh. Odd. Place old sword hilt in the forge.
Ble mae'r... Strike epic. Sword. Yes. Place old Yes. sword. Ble mae'r old sword? No, so ni angen ffeindio'r old sword. Dwi wedi pigo rhywbeth i fyny, de. Be, old... Trial mission. O, beth oedd y trial mission? Oedd ddim yn dweud gwybod oedd na trial mission. Okay. Shack and load! Oh. Ww. Newid i pistol chi safio ammo efo sydd yn death. Oh! Oh! Elite! Baga. Os mae loads yn ydw, a mae quicker fire rate ar... Oh no, I suppose, yeah. yeah, Oh. ti'n iawn. Na, mae'n pwynt teg dydi, actually. Ond fi... Mae'n cofio sut. Oh, sheesh. Oh god. Here we go. Put me in. Oh. Oh my god, my triple points, like, mewn y ffordd. Oh, na, react o'r ammo. Oh, dim ammo! Oh, dau yn yr un bryd. Right, so ble oedd yr ammo to? Right yn y dechrau, oedd e? We're na couple o'n nhw. We're un mewn y okay. courtyard. Man. Okay, a fi trio ffeindio un man. Oh, man. Yeah, fi'n gwybod... Yes! Mae'r elite wedi marw. Nice Oh! old sword. So, mae dy ti'r old sword. Oes. Ti'n gwybod ble i roi e? Na, o trwy drws yma ia, dwi'n siŵr. Yeah, yeah. Okay. Dwi'n o ammo. Oh. Oh, hwnna'n ti, sorry. Oh, no, 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 no. Oh my god, the lag. Lag bag, ie, yeah, gormod yn nhw mewn un Oh my god. green. Woo! Oh my god. Ooh! Mae'r tactig o just wastad symud yn eitha... Oh, Yndi. shit, tal y pwynt yma. Ah, wel, mae'n lladd fi. O'n i'n mynd am good streak fan'na. Mae'r Yeah. un o'r tactics like mewn Call of Duty Nazi zombies yw like creu zombie trains. Aha. Ie, dwi ddim yn dweud. Right. Ie. Ie, ond mae rhaid chi cofio i bod mewn lle agored, digon agored i gallu gwneud hwnna. Otherwise, os chi'n stuck mewn dead-end corridor, does dim ffordd o ennill. A mae tren yn kind of back o chi lan mewn I dead-end. Yndi. Yeah, so ti angen gwybod ble ti gallu gwneud. Ie, ti angen gwybod y map yn eitha da I Ie. ti. Mae'r courtyard yna yn eitha da, achos ti'n gyda digon o lle I amgylch Ie. hynny nhw. A gallu mynd lan hefyd ar y wal. Ie. A ie, neidio hwnna'n wir. lawr os ti'n neis. Oh, okie dokie. Right, os mae un ar ôl, paid lladd e. Right, Na. let's mynd I gwneud y mission te. O, ti... Oh my god. Os ydych chi'n cael... Oh, real. Morgan, Ie. pan da token yma. Ie, ond sgen I ddim... Oh ie, just about. Ie, ble Oes. mae'r token? Ie, Lle sorry. dwi. Na I dod I ti nawr. Na I cael hwnna cyn cael yr... Ie, ie. Oh shit, time remaining, cael like 2 munud I gwneud hyn, ni angen troi y valves. Alright. Oh, wow. Oh, okay. Ble mae hwnna?
Ie, mae'r un yn edrych fel diagon alley tipyn bach. Yr un corridor gyda fel y glass frames. Yeah. Okay. Sut yn ni'n mynd lan fyna? Oh. What the hell's that? Oh, right, mae'n y grisiau fan hyn. Mae gen fi un ar ôl fi wan, cadw o fyw, ie. Ond mae yna loads ar bwys fi, so pai poeni. Absolute loads. Ie. Oh. Fi'n dilyn ti o, okay? Okay. Rwy'n mynd mewn I dead end, so... Oh, damn. Okay. Na I ddim dilyn ti then. Oh shit. Eliminate the Knights of Sker. Mae Knights wedi... like, spawn o. Oh. Fi'n nôl ammo yn y courtyard. Eliminate Knights... Oh, collect metal shards from the corpses. Mae'n edrych kind of fel... a forge ar y Mandalorian. Ni wedi creu... Beskar armor. Ooh. Okay. Pimp allan o pimp. Neis iawn. It's all 15,000. What? What a pisser. 15,000? Rwy'n meddwl rwy'n like pimp wedyn dig. Dwi'n meddwl 5 o saith a hanner ydo. Ie, rwy'n yn saith a hanner. Right, ble mae'r knights yma then? Oh. Hwna ar y fyw? Na di. Ni cael y sword. Place the sword on the teleportation platform. Right, fi'n symud i ffwrdd yna. Be mae'r teleportation... Oh, lawr fyna. Oh, mae'r merch yna! Ah! The Banshees. Banshee, ie. Oh, mae'r un Terminator Invisible hon yma hefyd. Oh, man. Fi'n smeru mas y boledi mae'n gyflym. Ble mae'r... Oh, triple points. A peth yw, dwi ond yn gwybod ble mae'r refuel? Na, ddim refuel. Mwy o boledi. Cael mwy o boledi. Dwi'n methu newid gun fi. Pam dwi'n methu newid gun fi? Dwi'n methu nawr gun. Ti di marw unwaith a ddim di Na, cael enw? dwi'n gweld o ar y menu. Be? Be ti'n meddwl? Ti'n load o ar menu? Dwi'n gweld... Acquire fuel for the teleportation platform. Let's cael y fuel. Dwi'n methu prynu beth chwaith. Dwi'n gen wedi glitcho. Na. I'm Ddim I ni, anyway. sure. Dwi'n stuck ar... Empty vial and collect samples from subjects A, B, C. Sut ni'n gwybod beth yw subjects A, B and C then? Mae'n o chalkboard. The hell does that mean? C. 0. What? Och, fi. It's not symbols? Oh, mae'n... Oh, shit. Oh, rwy'n eisiau gweithio hyn allan. Hyn yn... Rwy galed. I'r brain fi. Na I cael look, ond fi ddim yn gwybod ble... Na I So trio B. ffeindio sy'n yna. Beth di o'n golygu? Falle rhywun yn y chat yn fwy clever yna ni yn gallu gweithio Right, so sgwar. A wedyn, I guess, B yw swapio nhw? Ydy hwnna beth o'n golygu?
So it's square, diamond, square, triangle. Square, diamond, square, triangle. Dwi'n mynd i newid gwn fi. Requires empty vial. Ble ti cael empty vial? You're vile, son. You're vile. Hwnna'n beam? Oh, my days. O, mae gen fi di glitcho. O na, paid dweud hwnna. Do. O na, na, na. Dwi'n mynd i... O, na. Dwi'n mynd i adael hwn lladd fi. O na. Oh god, mae yna loads o nhw nawr. Jesus. Crio ffeindio ti o. Oh my god, sut ydyn nhw? Mae gymaint o nhw nawr. O, dim blymyn ammo! O, ti'n gael newid gwn nhw'n? Fucking hell. Be? Dwi'n gael... Rhaid fi lladd yn hyn i fi gallu cael gwn a prynu stwff eto. O. Hwnna... It's basically wastad token. Hmm. Nes yna. Dyna nes yna. Oh, bloody hell. Dyna ti. Sgen I ddim... A fi angen mynd i'r courtyard, actually. Oh. Deal? Oh, Shit! Oh, shit! Oh! get out of it! Get out of it! Mae gwn fi'n ecio yn, so... What the hell's going on? It's a feature. Di gwn fi'n dim damage yn. Fill empty vial. So sut ti'n llenwi'r empty vial? Mae'n... Ti angen, like, sefyll mewn y cylch. Okay. Yeah. Good. Right, trio cadw un yn fyw. Os ni gallu. Ddim angen round arc fel O hwnna. loads. Oh. Come on, Ann. I'm a cylch yma, ie? Good. Yeah. Okay. Oh. Pick up the full vial. Place it in the DNA collector. Okay. Now let's mynd am cut. So cut yw diamond, diamond, square cylch. Diamond, diamond, square cylch. Square cylch. Diamond, diamond, square cylch. Diamond, diamond, square cylch. O, gyda fi un monster bach yn rhedeg ar ôl fi. Yeah. Alright. Trio cadw fe'n yn fyw. Ie, dwi'n bit o cookie a just rhedeg ar ôl. Take one for the team. Yeah. A cookie fi'n meddwl, nid... Yeah. Mae'r bloody sound effect hyn ddim yn helpu fi ar y foment. Fi'n gallu clywed e hefyd. Just I mean, tea back, we're just... Oh! Oh my god. Gallai chwbani I adio I hwnna os ti eisiau. Lovely. Right, so dim ond... Right. Ar ôl nawr. So... Right, oes na chalkboard arall hwnna? Oh, na, pam wyt ti'n... Oh, na. Be? Pam wyt ti'n rhoi yma fyna? Hwna ni angen hwyr. Na. Oh, Morgan, na. Ni angen ffeindio'r rai... Oh, sugar. Oh, shit. Sorry, oh. O'n I just yn gweld X and... Oh, man. Clip that. Sorry, fe. Nawr ni Clip angen... that. Ie, nawr ni angen aros felly ni. Classic YnChwarae Morgan blooper. Ddim yn gwrando I instructions. Na, sorry. Monkey see, monkey do. Fi mor sorry. Fi mor sorry. Dwi sorry. Oh, na. Ti'n gan catchphrase. Ffeindio, edrych am... Did I do there? Did I do Hwna'n mynd I there? fynd yn...
Yeah, Oh, rejected. that dog a man. Reit. Na, fi ddim yn gwybod. Angen ffeindio... Pavlov neu... Ie, fi am Pavlov. Ble mae'r... Dwi'n mor sori. Ble mae'r chalkboard? Mae angen bod chalkboard yn dweud ble pari neu rif A. Oh, sugar. Oh, fi ber off wedi marw i tego. Yes. Dyna fe. Oh, shit. Ah! Anyway, Emrys, sut oedd y cookie? O iawn, do'n bita fo. Oh, okay. God, os oedd yna Ta. fi, bydden ni wedi bwyta fe, ac fi'n bwyta O, sy'n mynd pethau ochr! melys mor gyflym. O, gêm, ma! Sorry. Ie, mae'n iawn. Just like a wal ag o'n sy'n... Ie. Na fi'n nawr, sori o. Be? Na i ddim cyffwrdd â unrhyw beth pwysig ynglyn â posau'r gêm. Gaddo. Mae'n iawn. Na dwi ddim o. Mae ddim. Oh my god! Gadl y tîm lawr. O. Get off. Oh, shit. Oh, man, mor... Bloody... Mae thousands o'n nhw. Yeah. Woo! Yes, i mor. Come on, grenade. Boom! Os dwi did unwaith, dwi did y ganwaith. Mae'r sound fatha design game yn awful. Mae'n just hollol haps na rwy'n sol chdi. Sa ddim cyw i dditha chdi. Yeah. Os mae'n fain chdi, mae footsteps nhw fatha'n amplified. Rai weithiau wedi'n sylweddoli bod yr, like an attack indicator, yn just anghywir. Ie. Ie, na ni roi hwn yn y ffurflen adborth, peidiwch yn poeni. Fi'n... Dwi'n lleoli'r Cymraeg Gymraeg, so fi'n siŵr fi'n just dweud wrthyn nhw, right, chi'n gallu just trwsio hwn erbyn y tro nesa. Fi'n siŵr bod nhw'n eitha agored i fe. Nhw'n bound o gwybod mae yna lle i wella. Yes, tier 2, come on, let's go! Oh, shit! Shit! Come Wait a on, minute. Emrys. Cadw fe Fucking gyda'i gilydd, come on. Sylwi ar points fi, rwyf fi'n cael No, 15,000... Rwyf fi'n cael 15,000 Pwys points. pia hi, Emrys, come on. Ac, rwy'n just wedi prynu tier 2, ond mae nawr yn cael 5,000. Ah. Rwy'n meddwl mae yn 7,500, ond just mislabelled. Oh. Right, so beth ti'n dweud am... Right, roi hwnna yn y notes hefyd, nodiadau ar gyfer shite. dablagwr. So, cilch, triangle... Oh my god, mynd i ffwrdd! Wyt ti gyda flamethrower? Half price. Oh my Yeah, god. nice. Nice. Allan y ffordd, allan y ffordd, allan y ffordd, allan y ffordd. Half price, half price! Oh my god, I can't believe it. Never been this far away from home. Alright, so beth oedd yr instructions am A? Cilch, triongl... Bloody Na. game. Oh, mynd i ffwrdd! Amser yma ddoe, o'n i ar ynys yn cael diod neis. Oh, A lovely. ddim yn stresio. Oh, Sbio yn fi wan. Cilch, diamond, triongl... Ti'n ôl i reality nawr, neu virtual reality. Stuck efo hunters mewn gêm sy'n efo frame rate uffernol. Gall ti bod gyda hwdws lot gwaith na ni, come on nawr. Actually, nes i cyfarfod pobl o... Lle da chi'n dod? Blackwood. Yeah. Nes i cyfarfod pobl o Y coedion yn Blackwood. Gymraeg. Go on. Hey. Pobl yn dweud gerdded am y diwrnod. No way. A... Beth oedd enwa nhw? Ni'n nabod pawb yn coedion yn ni. Oedd yn reit coi. Na. Nes i dweud,
I've got online friends, mae'n ffynu oedd o'n Saesneg, a ti'n gweithio yn ysgol Gymraeg oed? Ie. So nes i twigio... So ni'n cael ffrindiau o ysgolion Saesneg yn neo. No, god no. Heathens! Crucify him, crucify him. Ond, logic fi oedd, so pwynt i ofyn, do you know Morgan that works in... So nes i... Oh, shit. Ti'n me, oedd o'n pobl neis iawn. Pobl neisia dwi wedi cyfarfod ar ardal, swn i'n dweud. Ei nawr. Ei, Emrys, come on. Ti dal ymlaen i cwrdd mewn person mis yma nawr. Oh my god, what? Okay, ni cael y ffuel, Woo! Ma. Ond ie, oedd o'n pobl neis iawn, oedd o'n athro oedd yr main man. Alright. Ac oedd o'n hys iawn. So, NQ64, chi dal yn keen i ddod lawr? Byd oedd hwnna? Fi'n gwneud dyddiadur fi, Ie, ond nes i gael dyddiadur fi yn eisteddfod yr urdd, so rhywun arall gorfod pigo fe fyny a... No! Fi Rhys yn dod o fe... Rwy'n tu ôl fi fanna? What the hell? O na. Mae dau revive gyda chi. So peidio Hello. poeni. Dwi ddim efo revive. Ti yn? Ar screen fi? Hello. Screen fi? Oh shit, na. Na, mae'n dangos ar screen fi bod ti gyda revive ddo. Rhaid 100% garantio chdi, dwi ddim. Oh sugar. So mae'n just lawr i o nawr. Oh. Ond os mae'n lladd digon, neu cwblhau y round, ni'n dod nôl. So, os mae'n chwarae keep away am ychydig. Ond ie, foi clwb cerdded oedd o. O ardal chi. Ond o'n gyd yn i late 50s, 60s. Dwi'n ddechrau gyda chi yn y clwb. Na, wel, oedd Menter Caerphilly yn redig clwb cerdded, a maen nhw gyd o'r oedran yna, so... Ie, oedd mynd hyn siarad Cymraeg, de. Probably ddim, na, dim. Jyst yn trio ffeindio'r dyddiad ni wedi rhoi am... Mae'n fwy yn y penwythnos penblwydd Josh. Oh yeah, dyna pan ti methu neud e. Na, ni'n ffwrdd am blydydd. Bless your heart. Yeah, so bydd Thomas. Ond Emrys, o ti'n mynd i ddod lawr, o ti? Ie, a fi jecio fy det am felly. Oce. Gwni i... Wedyn. Dwi'n trafod e wedyn, ar ôl ni lladd y... O'n i trafod yn disgod yn chwarae. Ie. Exclamation mark, Discord. Exclamation mark disgod, ie? Discord, ie. Exclamation mark disgod. Ni'n ôl yn y gym. Hey, nice. Yeah, good. Diolch, Emrys, am plug o'r Discord. Ydy'r link dda dal yn gweithio? Dych chi wedi checio? Gobeithio. Safeguard! Beth mae Safeguard actually neud? Dwi'n gwybod. Ooh, use teleportation platform. Come on. Oh na, dwi wedi colli fy gun! No! Oh god. Y thing na beth sy'n mynd i newid weapon chdi? Yeah. Ynddo ynddi? Bydd o'n... Ti'n barod i fi wneud y objective nesa? Ti ddim eisiau gwasgu unrhyw beth ar ôl ti gweiddi ata i, Owain? Na, joc. Just gwneud siŵr ti'n gwasgu peth gyda. Okay. Forging materials party. Classic. Alright. Sgen i ddim bloody ammo. Beth ti'n golygu? Collect explosive material and reforge the sword. What the hell does that mean? A hefyd, lle mae deadly livers. Yeah. Ni'n gweld nhw, ti'n falle hwnna yw'r boss. Mae'r doi nhw jyst yn cysanu a wedyn bwrw ti yn y gwyneb. Ddim yn gwybod. Pobl to licks down hynna. Yeah. Yeah. Oh my god, gyda fi massive... Oh. Ti'n mynd gyda hwn. Massive bit. Trail. Beth sydd dy ti? Trail, oce. Rwy'n pissed. Rwy wedi colli fy T2 gun. Oh, na. Right. My sword hyn yn crap! Mae just a fi pistol ond ddim armor, so...
Ddim lot o help ar hyn o bryd. Nes bod fi'n ffeindio Oh, ammo. God. Yay! Mae dy fi ammo. Na I dod na. Beth di hwnna'n golygu? Emrys, fi'n dod I ti nawr. Bron, dwi wedi chwynnu hyn I gyd. Nice. Woo! Ammo. Come on, forge your materials. Flummy lan. Be ni'n neud, just seithi nhw a wedyn cymryd y materials o nhw? Na, we're just angen sefyll yn y cylch. Oh, okay. Os ni gyd yn sefyll, ydy e'n cyflymach? Neu na? I'm sure. Okay. Rhaid check o fe hynny. O, fe, mae couch... Mae gen os yna da I fi dilyn chdi. Yeah, come on in. Dewch dro fan hyn. Teleport. World. Okay. Paid lafau. Oh, okay. Okay. Mae'n rhain o law. Sorry. Right. Nice. Be nawr? Rwy'n yma? No. Begin. Just dodge of there. Yeah. Okay. Can't touch this. Can't touch this. Mae'n funny o fe, faint mor stupid mae NPCs yn gallu bod. Yeah. Cos dyna beth o'n nhw wedi cael ei raglenni I wneud. Ie. So dim bai nhw yw e. Nhw geithio last staff, nhw fydd yn ei jobs ys ni. Yeah, I know. Dyna yw'r si. Ti'n y gair ar y stryd, bydd jobs ni gyd yn obsolete cyn bo hir. Pawb yn IT, anyway. Yeah. Unless chi'n gallu siarad gyda robots fel the IT whisperer, you know, the AI whisperers. Dyna bydd yn redig y byd. Nhw sy'n mynd I bod fel, oh yes, fi'n gofyn y cwestiynau cywir Oh my I god. robot yma, neu job fi. Oh yes! Weles Na, ti dwi 'di copio rhywbeth ar Twitter, obviously resource fwyaf dibynadwy y byd. Yeah. Oh, A ti'n gallu... oedd na massive banner yn dweud ChatGPT, build this building for me. A wedyn o dan yn dweud, there's some things it can't do. A oedd e fel, ar gyfer, fel recruitment, ar gyfer builders. It's like, oh, that's quite clever. Oh, So, yeah. glwys rhagor o fe. Alright then. Breach the gates of the damned. Okay. Yeah, fi'n gwybod beth ti'n dweud, Emrys, cos mae'r sound effect cerdded trwy'r drws eitha spot on, ond os oedd un yn dod tu ôl I... Oh god, Yeah. gallu upgrade o'r... Well, peripheral sounds a stuff, enemies, does ddim byd o gwbl os e. Na. A hyd yn oed mewn fel Fortnite, fi'n gwybod ti'n mynd cymharu hwn gyda Fortnite, ond ti gyda'r option mewn accessibility I gael fel footsteps up, so ti'n gwybod bod nhw'n agos. And I suppose gyda'r spawns, you know, o'r balor. Fi'n credu falle boss. Oh shit! Fi ar be fi hun am y balo am y neb. Y siaisa. Fi'n mynd I liwro fe I ti, okay guys? Dy'r un bach mae'n marw. Bala fan hyn, like. Oh, sugar! Mae'n neud fel hammer blow, a mae fe'n seithi tân allan o'r diwedd y hammer. Hammer. O, mae yna ci, efo yma, sy'n eisiau ci.
Stop, hammer time. Na, mae'r un mawr yn dod nawr. Gwylio. Oh my god, dwi'n stuck efo fa! Na, dwi'n ddim ffo. Oh, shit. Sorry, guys. O, fi'n just cael y teimlo falle mae hwn yn boss battle. A fi newydd marw, sorry. Ddim yn helpu neb. O, a fe edrych faint mor mawr a kind of llawn iechyd ma fe. O, dear. Ie, fi'n credu mae deall yma... Oh, cap! Dwi'n... Dead end! Oh, na. Oh, dwi'n meddwl. No, shit. Oh, ti'n mynd i wneud the clutch of all clutches fan hyn. Ti angen ffeindio patrwm. Ie, ti'n gallu wneud e. Clutch King. Yeah, Clutch King. Okay, the Clutch King. Oh, sort of me. Oh, ammo. Da. Do. Just angen redig round nhw, innit? Like, redig round, safety, Yeah. grŵp o nhw lan. Yeah. Ond ni'n dweud hwn, pam yn dweud Gates the Damned Part 1? So os na Part 2, so falle nid hwn yw'r... Os nid dyma'r boss ola. Oh dear. Apparently we're gallu rhoi a sword on a tray, a pack-a-punch machine. Wyt ti? Be ti'n iwsio sword fatha melee weapon? Yeah. Handy os ti... Mae'n like gwneud porffor pryd bynnag rwy'n defnyddio fe, sy'n cool. Beth yw porffor? Piws. Piws. Knockback. Yeah, fi'n gwybod y lliw, Oh. but like, oh my god! Are you serious? Are you serious? Rhaid di ofyn o. Yeah, but gwneud porffor, it's like, mae'n lliw, like, beth ydy hwnna'n, fel, arwydd y card, lliw porffor, o fewn y gym. Nid, beth yw porffor? Nes di literally gofyn beth yw porffor? Yeah, I know. So, As in, yeah, okay, yeah. Oh man. Beth yw pink? Na, beth yw'r arwydd y card, like, a weapon, neu beth bynnag. Mae'n gwneud porffor, braf. Mae'n gwneud porffor. Gallai bod yn, fel, gangster. Thing. Yes, mae'n really angen mynd I ti dda. Oh, a ti'n mynd trwy fel dŵr ys mynd splish splash. Oh, na. Rwy'n gallu ffeit. Rwy'n gallu ffeit y trwy. Na. O, ti'n mynd I? Rwy'n gallu ffeit y trwy hyn. Good. Ond fi ddim yn gweld bar coch yn mynd lawr lot, ond falle mae... O, rwy'n ddim yn attack o balo. Oh, okay. Rwy'n just farm o points. So rwy'n gallu upgrade o'r guns cyn rwy'n syniad da. Yn mewn I gweld balo. Yeah, digon teg. What? Resupply yw 1,000? Mae'n costio fi 1,000 I roi fi fwy o... Bach ridiculous. Ti'n... O, bloody difri. Di. Be maen nhw actually'n dweud? You just need synnau, ydyn nhw? Yeah. Actually... What are these Welsh people actually saying? We speak Welsh. Every time we come to the castle, they change to Welsh. Fi'n gwybod, dyna beth. Dyna beth mae'r zombies neu beth bynnag yn dweud, fi'n credu, wrth I ni lladd nhw. Dweud, dyna pan maen nhw mor grac ydyn ni. Rwy'n fi gweld joke ar trydar. Fy'n eitha da. Fy'n mynd dweud, like,
Mae'n gweithio os ti'n dweud yn Saesneg neu Cymraeg. Go on. Dwi'n So there's a Welshman, a Scottishman, an Irishman, and an Englishman went to the bar. The Welshman said to the Scotsman, "What drink would you like?" Gave him his drink. Went to the Irishman, "What drink would you like?" Gave him his drink. And he went to the Englishman, "Patio Tieshile." O, dwi'n ôl. Oh, good. That's like, Yeah, siarad Cymraeg I bobl Saesneg. Yeah. Os na un peth fi methu helpu fy hun neud, dyna un peth. That's it, man. Oh, God. Fi angen cofio ble mae'r gyniegu. A tys, os i'n prynu gwn ti di pacio punch cynt. Ie, Mae mae'n dod nôl fel pack-a-punch, ie? Ynddi. Oh, okay. What? Are you? Ynddi. Ni ddim yn gwybod na. Oh, wow. Hynna'n newydd ta. Na, hwnna ti'n dweud hefyd. Ys dipyn. Oh, really? Ynddi. O, hwnna'n gwych. Mae'n hoffi hwnna. Kablamo! O, lag! Gwybod ti ddim efo lag. Fortnite. Fortnite. Yeah. Ie, achos, ie. Fortnite! Dwi'n cael gymaint o bobl ar yr un sgrin fel arfer. Os da ni hyd bysyr yn cael gwared yn nhw. Oh, wow. Shit! Sai y bloody things ma. Mae'r lefel ma'n yn lagi fatha lefel gynta. Ie. Mae'n mynd cylch cyfan gyda'r gêm yma. Na, fi'n siŵr just diwrnod 2 cyntaf yw e. Dim ond canol o'r Saesneg nhw. I know. Dylen nhw ddim wneud yr un cael yr un problemau a o'n nhw wedi sortio mas cynt, but... Oh yeah, mae gen i pack-a-punch o nawr. Lovely jubbly, pack-a-punch. Go on, e. Ach a fi. Ach a fi. Unrhyw wedi cofio pa button hwnna yn eithaf? Na I ffeindio fe achos fi ddim yn neud it lot. Na just mynd trwy'r button ma I gyd, okay? Oh! X yw e! Yes! X. Ach a fi. O, ni'n mynd cael copyright strike nawr. Ach a fi. Yes, fi nôl yn y gêm. Woo! Diolch, Owain, am cario ni. Be oedd y gwn arall? Pagun. O, dwi'n cael o. Dwi'n mynd am shotgun. Effort. Rwy'n mynd i trio pack O, ti'n mynd nôl. Ti'n mynd trwy thing, ti'n stuck yn efo. Ei, balo. Ie. Oedd hwnna fel enemies gorffen eraill, ddo. Ach a fi. Come on. Choo choo! All aboard the zombie train. Woo, Thomas, choo choo. Choo choo, Thomas. Mae'n ymwneud o'n methu pack-a-punch ar gynnas y fe yma, lle? Na? Bim, bom, bom, bim. Kablamo! Wow.
Jesus. Okay, I'm really pack a punch a sword. Gweld beth sy'n digwydd. Cool. Ah! Oh, mae'n dal crap. Nid yw'r enemies just yn fwy cryf nawr. Yndi. Yeah. Achos y bit olaf yw e. Fel yn rhoi nhw fel 25% mwy iechyd neu rhywbeth. Dyma mynd teimlo fel na. Yeah, wel, y fwy uchel y tiers yn mynd, y fwy health mae'r enemies yn cael. Ydy e? O, oce. Artificial difficulty ti'n gael o? O, dwi'n allan o ammo eto. Rookie mistake fanna. Triple points! YnChwarae. Okay, rwy'n dod. Sut ni'n mynd i'r, like, gates of hell neu rhywbeth? Fan hyn. Oh. Oh, shit. Ble mae balodd i yn dying? God. I shouldn't actually. Bringing gun arall, man, oh crap. Mae'n loads well. Y Bugatti neu beth bynnag i'w gael o. Mae'r un shotgun yn handi i cael gwared o Oh, shit! Dyna fe. lot. Dwi'n yn ammo. Os mae yna zombie, cadw fe yn fi. Oce. Mae'n invisible. Dwi'n yn ammo. My god, maen nhw mor cryf nawr. Yndi. Jesus Christ. Oh. Wow. Dwi'n yn ammo. Oh, dyna balo. Oh shit, in a dead end. Be ys ni'n canolbwyntio ar balo? Yeah, let's just have Balo. Yeah, cos fi'n credu gyda 3 yn un byw, falle bydd siawns dad yn ni. Mae'n lot o'i invisible on. Oh, okay. Mae'n gyfeitio 6 yn fi. No! No, ni methu fforddio ti marw, sorry bad. Come on, Morgan, clutch it. No, paid nawr. Oh, ti di marw? Yeah. Oh, na. He's going to revive token, oes? Yeah, rwy'n trio ffeindio Oh, good, revive good. place. Just safio fe then, nes bod ni di lladdu chydig a wedyn... Na, ddim gynna fan o'na. Oh, okay. Right, ble yw'r... Shit, mae Balo lawr fyna. Ble yn y byd ydy fi? Roedd na revive? Oh god, hyn y dead end. Mae'n bod i Oh, a nhw'n dod. O'n i gyd am gasglu... Oh shit, maen nhw gyd yn dead end, so. Oh... Mae fe ddim yn clyfar iawn yn symud, though. Na. So ni'n gallu, wel, redig syth heibio fe. Os ni efo'n really stuck. Fi'n credu ni'n gallu neud hwn heno, guys. Oh, lifetime can 7,500 ti'n o difri. Da, acha fi. Oh god, yeah, mae dal yn 7,000. Damn. Come on, boys, sudden death. Ydy hwnna'n meddwl ni gallu just seithi balor nawr a rwy'n marw'n syth. Bydd hwnna'n good. Yn ffodus, na. Oh, shit! Oh? Be? Mae'n like teleporter i fi. Okay. Hwnna'n rhywbeth newydd. So, Balor yn dying ma, dwi'n just about to syth efo.
Just cadw seithi fe, dim trick arall. Oh shit. Gobeithio, dyna bydd diwedd y gêm. Where are you? Run! Taflid, gyniad chi, neu things chi. Oh shit. O, mae'n fwy yn dod o fi. Nid tu ôl I ti hefyd, Bat. Oh, yeah, mae'n loads yn nhw. Oh my god, mae'n neud fel quick teleportation na. Mae'n yn really ystwyth am boi mawr. Yeah. Wow. Dwi'n so thinio nhw yr mobs at y fi'n yn y lle cilch ma. Yeah, syniad da. Oh, angen redig I ffwrdd then. Right, be ti? Yeah. Oh my god. Oh, di hyn dead end? Oh no. Dewch i'r cilch, o. Oh, shit. Act ammo fan'na handy. Samo. Max ammo, fi'n redig allan o bloody ammo! The hell? Oh my god. Ah, dwi di marw. Oh man. Just gen I dim revive. No. Oh no! Fi di marw. Os na revive... Os na revive thing yma mae fi brynu? Yeah, mae'n un roulette, mae'n maze. Yeah, mae yn. Right, rhaid just mynd I tŷ bach. No. Oh man. Ah, bloody hell. Come on, Emrys, ti'n gallu neud e. Mae'n dibynnu os dwi'n mynd I dead end, yndi? Yeah. Ond, os ti'n kind of, yeah. Gobeithio. I trio helpu trwy ysbryd. Dwi ddim yn amhosib, si. Ma... Yeah, maen nhw dod os dy si fel magnet. Oh shit. Just redig heibio nhw, neidio heibio nhw. Just redig I ffwrdd. Na. Oh! Wedi gema. Ah. Wedi gema. Nodiad. Na. Bydd Owain gutted. Yn ôl fi, mae'n ffynnu achos mae kills... Yeah, mae'r kills ni'n gywir. I gyd gyda'r un thing. Oh dear. Fi'n mynd I rhoi bach o golau am rhyw reswm yma. Thing yn y cefn. Quite. Oh. No. Na. Bydd Owain gutted. Dod nôl. Gwbod. Bydd ôl. Right. Bloody gamer. Siomedig. You know what though? Dim ond 2 revive, a 3 revive. A ni di cael, so... Yeah. Oh na, boys. Beth sy'n digwydd? Yeah, I know. Ti'n gadael am 2 eiliad. Ah. Edrych ar y kills hwnna. 617. Morgan 0, what? Mae 289 ar y screen fi. No. Yeah, fi. Cheek of it. Oh, man. Wel, ni'n gwybod beth fi'n gwneud nawr, a ni'n gwybod ble mae pethau on, so... Yeah. Come on. I'll run. Ni gallu cael hyn. Okay. Alright. Oh.
dyn ni. Emrys, ble ti wedi mynd? O! Na, dwi... O, look, she get out. Ei, unwaith yn ôl, sgwch dda. Ie... Dyna ti. O? Right. Oh dear. Oh, Vote na, to na, start. na, na, O! cast. Okay. Rwy'n mynd â quick play. Nid, O! O, so ydych chi'n gwybod sef ysna faint o bobl eraill sy'n chwarae'r gêm, ba? yeah. Lobby o lan efo rhywun. Oh gosh. Right. Beth yw'r tactegau gêm yma nawr? Dwi rhaid i ni... Nid marw. Ie. Right. Jenkins. Yeah. There's trio, just gwneud yr missions. Oh, missions. Yeah. Just Paid gyflym poeni a- am And i gall. lladd. Dwi'n cael gwn yn barod. There we go. Oh, mae'n tu ôl ni. Light him up, Horace! Timber. Wyt ti'n moyn peth? Wyt ti'n moyn ef? Oh, Fire. quickest death ever. Ach, a fi. Fi'n Och, gyfle. fi. Ach, a fi. Ie, rwy'n mynd i cael o'r hunting rifle. Mae hwnna'n eitha nice o hunting rifle yn ydi. Ynddi. Yeah. A ti'n cael reload extras a felly, mae o'n reit pwerus, fydd ynddi. Ie. Roedd y pawb sy'n generous. Wel, ni'n gwybod yn union beth i'n neud run yma. Ond eitha da i gyrraedd y boss Oh, olaf. shit. Ie. Ac o'n i jyst wedi lladd y boi ma. Ie. Ond mae'n nôl. A mae'n gwir. Yes, who's there? Di o'n moyn peth? Rwy'n meddwl Mae mae hwn yn atgoffa fi. Ti'n gwybod fel y punch-out? Mike Tyson's punch-out. Ie. A chi gyda enemies, ond maen nhw'n dod nôl yn yr ail fel ie. games, a maen nhw jyst yn troi yn gwyrdd yn lle, like, maen nhw'n fersiwn fel Don Flamenco, ond mae Don Flamenco tro yma, yn lle bod yn coch, mae fe'n gwyrdd. Ie. Beth ti'n chwarae hwnna? Oh, yeah. But that's a challenge. Well, y thing yw, mae dy fi fy Frankenstein machine i chwarae fel, so, yeah, gallwn ni. Just dim esgus wedyn o ran lag oherwydd... Na. You know, mae rai pobl yn dweud, o na, os ti'n defnyddio emulators, ti'n mynd i cael y lag neu hyn o'r llall. Well, yeah, dim esgus. Continue to destroy the power. Yeah. Na, dwi'n neud stwff retros oesoedd. Fi'n gwybod, mae'n fynd i fod gormod o amser. Angen neud rhywbeth. Cyn bo hir. Yeah, ni dal ddim di ffigur yma... Oh, actually, yeah, wnaethon ni ffigur yma sut i cael yr inputs o 3 gameplays gwahanol os ni gyd yn defnyddio separate game capture cards ni ar gyfer rannu fe. O, ie. Hwna bydde'r option. Ond ni wedi... Ond, really, mae Mike Tyson, dwi'n digon barod i just gwachio chdi chwarae hwnna, a neud joinio fewn ar y voice i watch. Dwi'n meddwl ras. Yeah, okay. Yeah. Because, let's be honest, mae'r trin yn ddim fan Mike Tyson Punch-Out very improbable. Na. Yeah. Let's... So... Yeah, man. Yeah.
Ie, ti A gorfod mae Tim ychydig bach fatha Morgan Challenge. Fi enjoy o Mike Tyson. Fi wastad yn cyrraedd, fi'n credu Mr Dream. What ydy Mike Tyson? O, ie. Rwy'n gallu agor drws. Achos mae fe fel cyfuniad o'r enemies i gyd, efe? Na, Mr Dream oedd... Pan nath... Oh, yeah, Mike Tyson. rape allegations. Oedd wedi drop o Mike Tyson. So, European version oedd yn Punch-Out. Cos dwi efo'r Japanese Mike Tyson version. Wyt ti? Oh, nice. Mae da fi just the classic Punch-Out version. Yeah. Yeah. Come on, triple points, a mae dim zombies yn dod. Fucking hell. Gwas straff o triple bloody points. Either o nhw. Objective. Collect oil. Oh, mae hwnna right ar y cychwyn. I mynd nôl. Yeah. Spreading round, cast clear all loud. Yeah, hoffwn ni troi'r cloc yn ôl I gael y thing retro amser cinio. O'n I wir enjoy o hwnna. Yeah. Oedd hwnna'n lot o hwyl a... Yeah. Yeah. Just fel awr retro yn ddyddiol. Oedd hwnna. Nice. Yeah, pryd mae awr retro yn dod nôl. Yeah, fi'n gwybod. Fi'n credu mae angen I hwnna dod nôl gyda bang. Just Yeah. Little Fairs da chwarae fatha... Aladdin a... Yeah, that's true, Lion King. Oh, Lion King, eithon ni trwy'r Disney Classics sy'n really horribly anodd. Ond, oedd hwnna oedd yn neud e mor cyffroes, achos o'n i'n gwybod, o'n i'n rhoi ei hunain fel un o'r retro challenges mwyaf chi'n gallu cael. Fi dal heb di wneud Jump King chwaith de. Na, fi heb. A fi'n credu by well da fi mynd nôl i'r NES Classics na mynd I Jump King. Mae Jump King I fi, mae fe fel yr... was it? Way Up neu rhywbeth yr un gyda'r boi gyda'r pickaxe a mae fe mewn bathtub. Mae fe kind of a feeling o hwnna. Getting over it, yeah. Getting over it, yeah. Dwi eisiau goffan hwnna fyd. Yeah. Hwnna'n anoddach dwi'n meddwl. Dwi'n mynd I ti cael y basics o Jump King, mae'n iawn wedyn. Yeah. Just, Okay, so ni'n hanner ffordd ar hyn. Pari, da ni wedi gael ei beth heb. So you're going to do half price. Increase health by 60%. Don't mind if I do. O, sgwelwch yn dda. O, fi di ffeindio un. Na, fan hyn. Right. Insta-kill. Methu stopio fy hun, just like dynafio'r termau... Halo. COD zombies, you know. Oh, COD. Like, you know, pack-a-punch machine. Insta-kill. Bloomin' perks. Perk machines. Perk... stuff. Whatever they're called. Yeah. Yn cael, like, enwau specific ar y game hen if nhw. Ond, like, na, pack-a-punch. Na. Dwi'n synnu di Activision heb di ddod ar ôl hein de. Mae'n a couple o gemau fel hyn. Like ar un, you know... 1,250, rydw ddim eisiau gwario, fine. Oh, not enough points hyd yn oed am blymun. Be chi'n galw, ble ti'n mynd gyda hwnna? Sgen I ddim digon o arian I gael resupply. Fel bwledi, mwy o bwledi. Just angen... So unless fi'n slice o nhw... Yeah, slice and dice. Yeah, I suppose. Slice and dice. Okay, but... Risco... Up close and personal. Cofio eich miracles.
My god. You've got a crap. Hold on. Yeah, ti'n gwybod beth sy'n really drwg? Be? Fi di cael, ti'n gwybod fel y docking station ar gyfer y analog pocket? Fi heb hyd yn oed agor eto. Oh. Just cywilyddus. It's like, pam cael e, a just gadael e... I don't know. Fi just... Paid o gofyn cwestiynau ti'n mysio atebio ni? Fi'n gwybod. Just, hwnna'n just yn confession i chi hwnna. Mae'n lot o... Sian gwneud unboxing video. Ie, mae'n lot o stwff diddorol. Dwi'n allan o hwnna'n, yn ddiweddar. Ie, fi'n gwybod, mae lot... Ie, ond y thing yw, oedd analog di wneud fel updates i fod pob un o'i things, a fi heb fel boddro i update o'r firmware. So, mae hwnna'n rhywbeth ar y rest i ni hefyd. Cos beth o analog pockets oedd wneud call-out i basically pobl yn... O, fantastic. Just fi pico fel lan nawr. Ia, dwi angen bach with a bres. Ie, pwy gallu... O, rhaid allan o ammo. Rhaid angen pico fel lan, sorry. Oh, just... Sorry, Emish, beth ti'n dweud? Call out i Mr. Pobl, neu... Ie, oedd o'n dweud basically... go on, Emrys, cael it. Redig. I portio... Diolch. I portio pause Mr. Lysodd. A oedd o cash incentive yn lle de. So hynny di, fel sy'n mynd i cael lot o... For updates and stuff. Ie. Nice. Dwi'n di twitio dy Mr. ys dipyn. Na. Mae hwnna'n constantly plugged yn television fi. Dwi'n lyfio fo. Mynd at fe bod a free-to-play games... O, pam eisiau na? fel Fortnite, a Minecraft... Well, ddim Minecraft, ddim technically, I suppose, but mae yn erbyn hyn os ti gyda unrhyw beth fel Game Pass stuff. But, y game mae... So chi gofod talu am nawr, yn... wedi dod i pwynt lle... Achos ni'n chwarae ar-lein gyda ffrindiau, chi'n dewis nhw dros gemau chi fel arfer bych chi'n dewis gynta. I don't know fe. Dwi'n teimlo efo hwnna. Lot o bobl ddim yn meddwl amdan math yna games ydy. Dim just y psyche chwarae games am ddim ydi o. Ond back in the day, pogs a cardia ffwtsbol, mae'n tapio fewn i hynna. Ydy, eclectic, ie. Mae mawr chdi angen y skin yna, gos yn ysgol. Ie, shinies. O'n i gyd am y shinies. Ti'n gwybod Alan Shearer, Premier League, like, books na, sticker books, a wedyn dath Pokemon cards, a wedyn oedd, pogs, a mae just, mae'n gredd. Mae'r un bit o'r bren, yndi? Ie. So, mae mawr chdi sy'n dod i ysgol dweud, dwi efo Goku skin. Wel, mae yna hyd yn oed Rocket League things, bydden ni byth yn cael un, ond nath e prynu'r Fenix sy'n style car gwahanol. Nath e trio fe am chydig, ond nath e talu fel 6 pint am y Fenix ma. Wedi chwarae gyda fe am ryw pethefns. Na, fi ddim yn chwarae o'r Fenix. I was like, well, it's a bit annoying nawr. Ti fel, okay, fine, ond it's just... Na, mae ddim yn suitio style chwarae fi, and i fel, well, just, what the hell? Get good, get good. Get good, yeah. Mae'n fel fi a blymyn Rainbow Six Siege, a ni'n prynu Pro League skins. Yeah. Rydw ddim yn defnyddio rhai yn nhw. Oherwydd rwy'n prefer o'r skins arall. Default, yeah. Neu, rwy'n fi just eisiau nhw. Oherwydd nhw'n limited edition. Mae'n neat thing i gael, fi'n credu dyna thing. Hoarder mentality fel, oh, well, at least fi gyda fe nawr ran. Neu fi'n gallu cymryd ei ffwrdd, whatever. But, yeah. Ond,
Owain, wyt ti'n fan mawr o car boot sales? Yes. Mae car boot sales, fori, gellu gair. Rwy'n fi'n arfer mynd i'r un yn gallu gair. Wel, os ti'n mynd fori, byddai yna gyda David Diego. Neu weld ti fyna, gallwn ni wneud lap o ffeindio retro goodies. Nes i ffeindio, welys ti'r thing na nes i postio yn Consoles Retro. Referee for a 3 pint! Wyt ti'n cael hwnna? 3 pint. Oedd O'n i'n edrych, oedd e'n edrych mor cool. O'n i'n just fel, it's worth it am hwnna. Be oedd o? Like Mae random yn fe, ond console. mae fel o'r 70au hwyr. But, Ond na, mae'r Elite. fi ddim yn gwybod beth yw e, dyna'r thing, oedd rhaid, ond mae fe'n un o'r rai sydd yn British-based. Fel PC. O'n i'n meddwl amdan ti, pan nes i brynu fe, better ti. A wedyn nes i siarad gyda'r boi na Rhys yn yr Eisteddfod, a oedd gyda fe'r oll Maxau na y stuff fel BBC Micro a stuff yn Gymraeg. Dragon 32 na. Dragon 32, oedd e'n dweud hanes cwmni o Abertawe, a oedd rhywun wedi prynu nhw. Oedd e'n dweud, oedd e'n really diddorol, nes i gwahodd fe i ni wneud rhyw fath o podcast gyda fe, fel y gwestai, a mae'n gallu siarad am be mae'n gwybod, achos oedd e fel fountain of knowledge, oedd e fel oracle ynglyn â'r maes yna. Cofio wnaethon ni stream ychydig, wel, oedd e'n eitha bell nhw nawr, a ni'n chwarae trwy fel Commodore stuff ar emulators. O'n i'n trafod y stuff am y boi na naeth marw, oedd e. Sinclair, ZX Spectrum, So oedd hi'n marw. O ZX Spectrum gyda nhw fanna yn y gwyddonle hefyd. So, ond, really diddorol, a maes stuff bydden ni ddim yn gwybod am, ond fi'n gwybod o ti'n siarad a diddordeb y ti. So, fi'n credu bydd yna'n werth cael bach o podcast, fideo neu rhywbeth. It's really cool. Stream, Mae'n hoffi'r syniad hwnna. Ond achos nes i brynu'r darn o tech yma, o'n i ddim yn gwybod beth oedd e, o'n i ddim methu cofio'r enw, a o'n i ddim gyda llun o fe. Oedd e just yn, like, ti'n fel crap story achos ti ddim yn cofio'r manylion. A o'n i'n desperate i gofyn nawr beth yw e, a o'n i just fel, right, stop Morgan, chi'n mynd i swnio stupid. Ti ddim gyda unrhyw manylion, except chi vaguely'n gwybod beth mae'n edrych fel. Ond oedd gymaint o consoles tebyg i hynny yn ystod o'r adeg yna. Ond, mae unrhyw beth sydd wedi cael ei creu Rhydain really diddorol fi'n credu o ran hanes. Yndi. Mae'r stori Dragon 32 reit diddorol, de. Mae'r retro bancef wedi gwneud cacen dogfedd rili da amdano fo. Ydy e? Mae'n rili gynhwysgar am y hanes gyd yn da, felly. Ath nhw bod yn mynd yn bancraft as yn mynd i Sbaen. Yndi weld. Really? Okay. A chwarae teg, o'n i'n really, mae fe'n fodlon kind of portio neu beth bynnag yn archive.org hefyd, y stuff Cymraeg, fel blockbusters Cymraeg, so fi'n siŵr oedd e'n trafod rhywbeth fel yna. So mae hwnna'n really... Roedd fe'n cael, like, game Cymraeg ar yr BBC Master System. Ar y screen, ar y llun roedd fe'n roi. Ar fe'n cael treigl hadau ar y BBC Master. I know. Cool. Ti dyma diawl. Pan mae dau drws i cael rhoi fy blymyn objective, like, costio fil? Rhywun yn spam o Discord, fi ddim yn gwybod os fi jyst wedi anghofio cymryd notification off. Discord. Na, mae un o'r Discords eraill, fi just byth di mute o'r notifications, so pob tro mae unrhyw un yn dweud unrhyw beth, bloop, 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 a mae'n really annoying. Ein peth frustrating am hwnna fyd, ti'n cael delayed notifications ar mobile oed, cos mae'n best. So, os ti efo ar PC, ti'n gallu setio fyny faint o amser mae'n cymryd
i ffôn chdi pingio. So weithiau ti'n mynd gael negas am ta hanner awr. Ie, hwnna'n rwystredig. O, drws arall. Faint ydi e? Fil! Eto! I'm tired o... Rwy ddim eisiau gwario arian ar y gêm hyn. O, mae drws arall! 1,250. Ydy rhywun ar gallu bloody agor y drws hyn? Dwi wedi agor like 3. Mae o? Ble rwy'n? Dwi ddim yn gweld thing. Dod tu allan. Ar y ffordd. Ie, dangos fi ble. Ble ti eisiau fi agor? Ne, agor e. O ie, gyda bach gael e. Ie, lan fan hyn. Diolch! Dim props. Eliminate knights of Sker, collect metal shards from the corpses. O, mae'r ci lan fan hyn trwy hyn. Yr unig peth am car boots, os chi eisiau'r deals gorau, Ben bora. chi gyrraedd yn gynnar. Ie. So, Ond na, rhaglen, siw bod y 10 mlynedd yn ôl lan. Ond pobl rand... Oedd yma'n rhaglen fawr ar YouTube. Retro Hunters yn nhw. Dau foi yma yn ganol America. To classic ganol America. yeah. Byw o fanna. Ag... Mae rhaid fi mute o hon, man. Gyrru fi'n nuts. Actually, os mae'n group... Yeah, notifications forever until I turn it back on. Diolch, beth am hynny. Fi ddim eisiau gwybod am y holl stuff pan fi'n nghanol game. Sorry, boys. Gee whiz. Yeah, go on, o ti'n dweud, canol America. Yeah, retro... Oedd nhw'n just basically dweud beth o'ch di'n neud. Mynd i atho car boots massive yn America yn lle nhw'n byw. A chwilio amdan deals. Gwyd reit cool. Ath nhw'n stopio gos ath un ail darganfod Duw. Ac oedd nhw'n teimlo fod o'n... Oedd o'n syn i hybu pobl i prynu stwff. So, ath nhw'n stopio... Ath nhw'n just stopio allan yn unlla. Fel nhw'n dechrau cael traction. Yeah. Ath nhw'n stopio. Oh, gallwn ni wneud fideos o ni'n mynd o gwmpas, beth ti'n meddwl? Ie, fi fan nhw'n hwyl. Ond ti'n gwybod, fi'n rubbish yn y gorau, so falle na i just dal y camera, ti'n gallu siarad, cos fi gymaint o grump yn y bore, fi'n horrible, person horrible. Honestly. Ofnadwy. Mae'n anodd. Fi'n okay, 10 o'r gloch, ond bydd y deals da wedi gorffen erbyn hynny, so... Pa amser ti'n mynd fan'na, te? Wel, o'n i'n mynd i mynd yna am fel, like, 8 o'r gloch. 8 o gloch? Mae'r syned yma di mynd. Huh? 8 o gloch, IDC! Hanner awr wedi 8, then. A colli'r deals da i gyd. A colli'r deals da i gyd. Well, alright. Hanner awr wedi 8, okay, right. Hanner awr wedi 7. No, it's fine though. Hanner wedi 7 i hanner wedi 8, right? Yeah. Mae fe'n 5 i mynd mewn though, a mae fe'n drop o lawr i 50 ceiniog, fi'n credu. Bargain. So, yeah. Ar ôl hanner wedi 8, so, mae lan i ti fi. Mae gallai gwrdd i ti lawr fan'na, fi'n gwrdd. Yeah. Neud lap, mae fe'n huge ar diwrnod braf, mae loads o pobl yn mynd i werthu yna, so... Wait, pa un ydi e? Ydi e'r un... Gellu gel an y top. Yeah. Yeah, dyna fe. Mae yna fel tafarn wrth i ti dod mewn, a wedyn ti'n mynd ar y ceiau i'r chwith. Ond mae'r reswm fi'n meddwl nhw ar dyw Sadwrn. Na, mae rhaid i Sadwrn tir o berth, le mae weithiau'r circus, ti'n gwybod yr un fyna? Yeah. Yeah. Pick up the sword. Ble mae'r sword ma then? Mae mewn y forge. Okay. Triple points! Mae dy fi fe. Ble ni'n mynd o fe nawr? Oh shit! I'r ffôn. Beth fi fod yn neud? Place the sword. Sut fi'n place o fe? Ble? Yn yr teleportation platform yn y canol. Yeah.
Fi yma. Just gwasgu F rhywle ar y bwyser yn meddwl. Uh-oh. Oh yeah, mae gan, sorry. Fi di neud yna. Byddai'n eitha ffussy gyda ffordd mor agos o rhaid i bod. Jesus Christ. Let's trio cadw at least un yn fyw am yr diwedd yr shit, na, rwy fi ddim yn... Wasn't paying attention. Dang it. Wel, dwi ddim mor ddrud â hwnna I ti cael revive token. Yeah. So, hwnna'n rhywbeth. Quiet fuel. Be ni cael y fuel? Ni angen, mae'n y peth hwnna efo'r vials. Cofio? Ti just yn sefyll. Yeah. So gobeithio... Oedd na patrwm. Gobeithio mae'r patrwm yw'r un peth, so... Felly ni check o ddo. So yn cymryd C ydy'r patrwm yn un peth? No. Na, mae ddim, mae wedi newid. Mae ddim, mae'n gwahanol Circle, po tro, probably. Cilch, sgwar. Cilch, sgwar. Mae'n eitha hawdd I gofio, ddo. Yeah. Hello, big boy. Dwi eisiau gadael yr un zombie ma'n fyw. Yeah. Iawn. Oh, that is zombie. PS4 though, Guitar Hero guitar, ti'n dysgu mwy amdano fe. Un tro, oedd e'n 4 pint mewn un o'r car boots, o'n I bach yn taig, dwi'n fel, no, pena. Achos o'n I ddim yn gwybod digon. Es i'r car boot arall a gael am 2 pint, ond y tric yw, mae yna blimin dongle sy'n dod gyda nhw, sy'n bron yn amhosib ffeindio unrhyw le. Yeah. So, hyd yn oed ar-lein a stuff, fi'n credu oedd nhw'n gwerthu nhw am fel 20 pint am y bloody dongle ma. That's stupid. No wonder mae'n anodd cael gwared o. But fi'n gobeithio na I ffeindio dongle Gallu agor y drws boot arall. Oh, go on then. Mae methu ffordio fe. Diolch. Bloody cheapskate. Actually, ti angen safio lan am cael revive arall, wyt ti? Na, dim ond fi sydd ddim gyda revive. Yeah. Bloody hell. So hyn, diamond, square cilch. Diamond, square cilch. You know what? Nes I agor hwnna, fi ddim gyda unrhyw bwledi nawr. Diamond. Oh. Well, Diamond, square cilch. Diamond, square cilch. Diamond, square cilch. Ah! Can't touch this. Whoa, nice. I methu gweld ti. Oes gael pi fe yma? Ie, mae'n swnio fel pi yn dyw. Yeah. Mae'n swnio fel Eisiau clywed... botel. Eisiau ffaith diddorol am aros ar entli am bythefnos. Yeah. O rai chi neud twll yn y ddear? Na, ti'n gael gwagio toilet dy hun. Okay. Ti yn neud y fustas yn y bwcad a ti'n llenwi efo llwch lli. A wedyn, cyn efo yn llawn, ti'n gwagio fo yn y compost. Efe llwch lli yw sawdust? Ia. Okay. A wedyn ti'n gallu llnau y pŵ a nhw ddyn. Ie? Mae gen y sheds out, efe? So be? Oedd o'n iawn? Oedd e? Gwneud o blaen. Ydych chi ddim bod yn squirmy tra oedd gael plant a bod ar O fan? na, fi'n llawn shit trwy'r dydd, pob dydd, pa ffoni am hwnna. Ie. Oh god, pa clip o hwnna. A dim trydan. So dim gola. Oh god. Dwi ti jyst yn casgu pryd mae'n mynd yn dawel? Na, ti'n cael fatha solar lamps. Nhw'n chargio o solars, ond so ddim gola tŷ yn y byd de. Right. So, ble ma... Fi Yay. wedi clywed am Ynys Llanddwyn, ond ble ma Ynys Enlli? Achievement unlocked speed dating. Ti'n gwybod lle di pen llun? Ie. Y braich yn Cymru. Ie. Reit ar tip y braich. Ie.
Fanna. Wait, paid. Newid I like gun ti ddim eisiau os ti pig lan y sword. Fi ddim eisiau hwn, ond fi ddim gyda unrhyw option arall. Bydd ti'n cael... Bydd just mynd mewn I secondary slot ti ta. Okay. So fi gallu pigo fe? Yeah. Ond ia, mae'n essentially literally ar tip y braich. Okay. Sy'n... Bye. Okay. Mae'n y mynydd ar un essentially sy'n blocio fiw chdi o rest o Cymru. So ti'n teimlo ti'n ganol y môr yn ganol nunlla felly. Really? O, mae'n teimlo yn hygol de. Yeah. Nice. Mae'n edrych fel... Like, Oh, shit. llun rwy ti'n rhoi lan ar... Ie. Mae'n edrych really pretty fanna. O, dwi eitha tan. Cos mae'n hael constant yna, o hefyd mae'n gwynt y môr. Ooh, hanner pris. So weithiau ti'n chili, ond ti'n llosgu. Yeah. Great. Ni dim arian. Na fi, mae 295 dy fi. Pathetic. Yeah. O, mae fe'n eitha gyflym, though, so rhaid fi bod yn falas o fe. Ah! Na, so... Ond os ydych chi'n dod i'r gogledd rhyw dro, mae yna day visits na hefyd. Yeah. Yeah? Okay. Nice. Ond, Forging Materials Part 3. Ble ni fod mynd am hwnna? Dwi 'di rhoi mewn. O, trwy'r drws. O, redig I ffwrdd. O, iechyd nhw. o, dwi'n gwneud pack-a-punch I... Ydw i'n gallu cael gwared o'r bloody sword ma, cos mae'n crap. Yeah, rwy ddim siwr. Oh yeah, mae'r Pack-a-Punch Tier 2, mae yn 7,500. Ond, yeah, ond, ti methu prynu fe tan ti'n cael like a 15,000. Wow. Sy'n really top. Ie. Dwi'n gwneud pack-a-punch ar y shotgun hefyd, ymwyl. Nice. Right, so fi'n mynd I trio... O, mae dim ond 680 dy fi dde. Place the sword onto the forge. Morgan, ti angen dod ar sword lan fydyn. Ble? Ti'n gwybod y forge? Nope. Ble na? Lan y grisiau. Okay. Ti angen rhoi y sword ar y forge. Alright. Okay. Nôl. Rhoi yn nôl, basically. Yeah. No, ti angen... Oh, na. Ti angen pigo lan y shattered edge sword na. Oh, dim digon o pwyntiau! O na. Damn. Rhaid ti wneud e. Rwy ddim eisiau fe. Na fi. Byddwn ni'n cymryd y thing, os ti gallu rhoi fi pwyntiau, obviously... Oh, shit. Fi'n marw, anyway. Damn. Yeah. Dwi'n gwylio. Sut ydych chi wan? Be? Pam dwi'n mynd yn hyn wan? Lle ydych chi wedi mynd? Ni nôl, ti angen dod nôl yn y thing glas na, a lan y grisiau, i'r... Yeah. Oh my god. O, mae shotgun ti pack-a-punch yn sen. Be, a shotgun? Efo pack-a-punch. Nice.
Hey! Fanny curve! Croeso i'r stream! Croeso i'r stream, fan go. Yeah. Oh, mae'r Pack-a-Punch bloomin' price glitch hwnna yn really annoying. Like, mae gen I digon am tier 2. Ond mae angen bloody aros tan rhaid cael 15,000. Come on, em. Ranta ni. Right, mae un yn ni angen pigol an y bloody sword, ond rwy'n ddim eisiau rhoi... Na i neud e os fi gyda digon, fi ond gyda 860. Ti angen 1,250. Dim ond Emrys i gyda... Dim ond... Na, ti'n ma 4,000. Fi gyda 860. Na, hwn, gallu 4,360. Hwna ddim yn wir. Honestly. Right. Fi ddim hyd yn oed gyda bloody ammo. Right, here we go. Fi'n credu mae hwnna just yn... Oh shit! Dodge. Na, fi gyda 790 nawr. A sgrin fi, mae ddim yn gallu miloedd. Na, maen nhw'n fake news. Os fi'n trio wneud life token, fi ddim gyda digon. Pick up the shattering edge. Mae neb eisiau'r bloody shattering edge. Na. Fi'n fod yn y cymryd ond fi ddim gyda digon o pwyntiau, so... Mae'n tengan. Beth oedd e, 1,500? 1,250 rwy'n meddwl. O, oce. O, ddim yn bell lawr, fi'n 950. So, na i cymryd y aberth o cario bloody cleddyf, ond fi angen lladd eitha dipyn o... So, gael fi cael nhw, otherwise, i ddim yn ni... Ie, o'n i cael nhw lawr i health isel. Oedd i gyd i off and off. So, i'n circle nhw, oedd i gyd i talfyd fire petrol bomb chdi. O, fel na, but ddim mor ich. Da. Dwi'n deall yw, mae pwyntiau fel di ddim yn mynd lan. Gangen y kill, wyt? Ie, ti angen y kill. I see. Okay, fi o'n gyda bwyntiau. There we go. Rai bod rai nhw di marw hwnna. Na, dal ddim. Okay. O, fi methu fforddio i marw, ddo. Dwi'n ti'n neud sticker fe chdi. O, sydd yn death roed i chance Go on, di. Morgan, Sunday. Oh, rhedeg allan o bloody bullets! Un sec. Go on, knife him, Sunday. Knife nhw. Oh yeah, sudden death, yeah, knife nhw. Sut maen nhw'n lladd fi a fi yn sudden death? Oedd da fi digon nawr. Okay, big plan. Go on. Big plans. Yeah. Go on then. Right, ti'n back in the game, wyt? Yes. Okay. A ddim, cos gyda fi... Na i cymryd e nawr. Ie, cos gyda fi PS, o'n i'n pryd life token arall i fi hyn. Oh, diolch. So... Good. Diolch yn fawr. Dwi'n mynd cael tier 2 Pack-a-Punch. Right, fi'n mynd i'n cymryd y cleddyf nawr anyway, dwi, so... Ie. Na i'n mynd i'n ôl e. Right, here we go. Yes, fi gyda fe. Wait a sec, hyn ddim y cleddyf cywir ydi e? Yeah, mae cael porffor arno fe, ie. I don't know. Oh shit, a fi di pigo fyny y cleddyf yn cywir? Pa un o'i ti wedi pigol lan? Yr un o fi jyst wedi pasio. Na, dim un hwnna, yr un o forge ti angen. Okay. Oh, fi gyda fe. Okay, it's fine. Reach the gates of the damned. Ni mynd, guys? Rwy'n just mynd i cael Pack-a-Punch, so angen... Ti'n mynd bach mwy o points. Yeah. Safeguard. Beth ydi safeguard yn gwneud? I ddim yn gwybod. O! Nick o fe'n rhywun yn gweithio Wales Interactive. So, it's ddim actually yn gwybod beth yw safeguard. Dwi'n esbonio? Ydych chi'n ready cod am? No. Just redig I ffwrdd.
Dwi'n mynd i teleportio rhwng y Sut dwi wedi colli ail gun fi? Sgrifim gun! Sgrifim gun! Ti'n ddim cael gun? Get off, man! Na. Sorry. Mae hunting rifle fi wedi troi fewn i pistol a dwi'n literally methu syth yn byd. What the hell? Dwi'n literally gun. Mae'r game hyn yn cael vendetta against ti. Dwi'n methu neud melee chwaith. Dwi'n methu swingio... Na! ...thing fi. Shit! Oh, ti'n pissin o difri. Pam oedd fe ddim yn rhoi fi option i prynu fe fan'na? Fucking stupid game. Oh no, paid dwi'n nhw. Nawn ni ddim cael gemau am ddim FMV gan nhw, sy'n dweud hwnna fa. Oh, come on guys, there's no communication! There's no communication, No guys! communication, guys! Owain, ti'n cael Okay, flashbacks? yeah. Fi Put my Emrys hands yn up. just yn trio peidio chwerthu fel, hwnna'n super awkward, ond fi methu stopio gwylio. Yeah. I know that was my fault, guys, but... But come Oh on! my god! No, man. No, man, this ain't happening this way. No, we're not getting FM bomb. Blah, blah, blah. And A di'r tîm hwnna dal... Yeah, fe yw'r captain. Achos fi'n really sick person, fi wedi neud e yn y team captain. Team manager, actually. Oh my god. So, yeah, ti'n gallu dychmygu. Ond, ti eisiau rhywun sy'n really hoffi'r kind of Oh, role? the end. Oh, bad call, Morgan. I know, I'm sick. Hwna'n sick. Mae yn, ydy e. So ddim byd o sefyllfa na. Lle ti'n mynd, ie, Morgan, ti'n ei penderfynu da fan'na. Na, fi'n gwybod. Fi methu fel cyfiawnhau e o gwbl. Fi'n person. Owain, dwi'n dim cymryd y piss ydw i, Owain. Dwi literally ddim efo gun. What? So... Guys, fi gyda balodd i yn dain ar ben fy hun fan hyn. Fe, Nuts. dwi'n mynd i marw. Dwi'n mynd i marw. Sut ti ddim cael gun? Na, okay, I iwsio life token dod yn ôl. Oh, but that's risky. Ti'n gwastraffu arian, though. O'n i literally methu neud yn byd? Yeah, but just ready go gwmpas roi amser i Owain i rhywbeth. I don't know. Don't know sut ma hwnna'n helpu, actually, but yn pen fi yn swnio'n good. Right, so, ti just gyda un corridor gyda balodd i undying, so how the hell... Dwi'n mynd iwsio revive fi! Oh my god! Oh my god, fi ddim yn neud unrhyw beth i'r boys ma. Oes, chi'n mynd i ymuno? Dwi'n methu? Dwi'n methu... Dwi'n mynd cael y pop-up i revive yn hyn. No. Na, man. Ni ddim yn colli fel hyn, man. Oh, Emrys. Oh, Emrys. Be chi'n neud? Dim digon arian life token, man. No. Dwi efo life token, ond dwi'n methu iwsio fo, cos dwi'n mynd cael prompt. Os bu brawd ti yma, bydd e'n dweud, na brawd. Na, bro. Skill issue. Na brawd. Skill issue. Watch it. Pam ydy'r game just mesladu ti, Emrys? Trwy amser. Dwi'n mynd gwybod. Fi wedi dweud nhw'n gogist. Nhw'n gogist. Nhw'n gogist. Gogist. Yeah. Mae'n just check. Nhw'n gweld IP address ti. A meddwl, wow. Blade fel? Dwi'n meddwl... Caernarfon? Na, man. Mintes dwi'n mor fast. Mae'n meddwl dwi'n neud eitha denial of service attack ar servers no. O, na, rhaid i ni beth. Ie. Mae'n nhw pwy yw'r dychirin yma o'r gogledd yn trio scramblo game ni. Yeah. No, so neb, digon stupid i sy'n boi byw ben i hun efo incest mor fast yn hynna. Ti'n gwybod beth maen nhw'n meddwl? Ti'n gwybod beth nhw'n meddwl am pen nhw? Be? O, ni ti'n gedda? Ach, a fi. O, a fi! Mae'n balo. Mae fan hyn. Dilyn fi. O'n i jyst yn redig i ffwrdd fe. Gadl e'n byw. Na, what are you doing, you nutter? Sorry. Rwy'n automatic. Rwy'n just like, run! Run! Yeah. Oh my god! You such an ass fool! Oh
Oh my god! Ti eisiau beth diddorol arall? Go on. Mae'n rawd newydd eich fan oes. Yes! Gysio pwy sy'n dal di marw? O, na. Ia. Flip. Ach a fi. Ach a fi. Fi methu credu. Oh, sugar, mae Banshees nawr, mae bloody un o bopeth nôl fan hyn. Fi gorfod redig am ychydig, guys, achos fi di really isel ar bywyd. Dim lot o iechyd. Isel ar bywyd. Hwna'n swnio'n dodge. Weird. Isel ar bywyd. Mae iechyd fi'n isel, ti'n mynd. Os ti'n isel, mae'n meddwl ti'n depressed, yfe? Ne. Ooh, shut the hell, man. Bloody hell. Get on the field! Oh! Fwti gema. Mae lawr i Owain eto. Ond nawr mae gyda fe mwy o tasg achos mae loads o iechyd gyda balodd i yn daeg. Morgan, ti'n mae'r gem oedd yn byth yn glitcho? Worms dy BMD. Rwy'n hwnna'n glitcho? Rwy'n hwnna'n bloody glitcho? Wow. Ti'n loaded question yma. Chi'n troi pobl ffrindiau yn erbyn ffrindiau Emrys. Os dyna beth ti'n mynd i wneud, o'n i'n meddwl byddai'r retreat na'n chillo chi right mas. Good vibes, all hippie good vibes nawr. A dyna beth ti'n neud. Ti'n trio dod... Dwi'n gyfeifio! Pam dwi'n cael gyfeifio? Oh, shit. Dwi'n cael gyfeifio. Pam dwi'n cael gyfeifio? Dwi'n siŵr fel chi sy'n cyfarfod pobl neis o'r ardal ar enyn Enlli. Wait, methu mynd trwy ar y portal? God. Mae'n edrych fel ti'n wedi cael cam ddo, Emrys, o ti'n neud fel lot o... Na, just cerdded. She 20,000 steps. Mae'n edrych fel ti wedi bod i fel Sbaen neu Portugal neu rhywbeth. Si'n bod eitha fyd, eitha tan. Cos gath ei teulu, gath ei tywydd ar awesome. Ie. A mae'n just yn lle, mae'n constant hael yna. Hyd yn oed mae tywydd yn crap. Ond cos mae'n constant awal a gwynt y môr. Ie. Ti'n teimlo chill ond ti'n llosgu yn y hael. Ie. So oes, mae gyda fi full on tan. Ie, proper tan. O'n i'n meddwl o ti'n fel Mexican gyda'ch moustache hefyd. Gotta say, ti gyda Mexican vibes nawr gyda tan plus moustache na. Wow. O'n i'n meddwl o ti'n dad fy nghariad mewn chydig fyna. Neu roi llun o fe yn y chat a rwy'n ni'n neud comparison. Dwi wedi cael y thickness dwi angen ar gyfer y moustache fan. Yeah. So mae wedi pasio'r lefel o Hitler. So... Na, mae mwy fel Mario nawr, I gotta say. Yeah. Hwnna yw'r kind of the thickness o'r moustache. Mae'n eitha impressive. Yeah, nes i neud joke i mwy. Roll nesa, ideal. Roll nesa, gysio pwy sy'n dal di marw. Sut wyt ti ddim yn dod nôl, Emrys? Dwi'n mynd yn ôl. What the hell? O, pa'n y pwynt, dwi'n dal yn gallu dewis miracles, ddo. What? Perffaith. Mae'r gêm hyn yn perffaith. Mae jyst gyda fe bach o le wella, ond fi'n siŵr bydd e gyda amser. Oh, sugar. Right, faint o bowl. A dwi jyst yn farm o pwyntiau i gael revive token arall. Oes. Yeah. Mae'n rhy risky otherwise. Ddim lot o help i Owain os dwi'n gyda revive. I've got a pistol, I'm going to cymryd bloody ages. Oh, shit! Na ddim iechyd, ond... Di, bw, da, di, bw, ba. Fi'n methu credu ti ddim gallu dod nôl, Emrys. Dau rawd o. O, fi di marw nawr hefyd, sori o. Nes i trio fy ngorau. Just dim digon dda. Ti hanner ffordd, ddo? Classic game o'r de. Stream nawr i gweld sut ti'n neud.
Classic game o'r de, unfinished. So hwn wedi cael ei yn y gogledd. So fod i... Alright. Enwa cwmni datblygu o'r gogledd sydd wedi gorffen game. Go on. She need work experience. Wyt ti wedi clywed rhywbeth bach o nhw Windows 7 a Windows 8 a Windows 10? Ti wedi clywed am hynna? Crap. So, ti wedi clywed am... Completed it, mate. Ti wedi clywed am yr fersiwn Cymraeg? Ie, ti wedi clywed am fersiwn Cymraeg? Just... Go on. Na, eisiau prøve gwaith lle nhw yn gwneud y fersiwn Cymraeg. Oh shit, no, remember dead end. No. Neidio. Na, throw taflu ti di neud e, boi, well done. Na, ydy y stream just yn lago. O na, ti'n ffain. Cadw redig, cael eich egni nôl. Ie, fi just wedi sylwi, mi'n cyfro'r health status, so mae pawb sy'n gwylio stream probably ar bigau draen yn meddwl, ydyn nhw'n mynd i wneud yn okay? Ydyn nhw? Ie, nhw an. 5 person sy'n gwylio. Owain yw row P, so nhw ddim angen gwybod os mae fe gyda help, achos nhw jyst yn gwybod mae'n mynd i ennill y dydd. Go on, my son. Go on. Dwi wedi googlo... Oh my god, ti'n mor agos o! Dwi wedi googlo video game companies in Wales, iawn? Yeah. A mae'n... Yes! Yes! Dwi do? Fi di ennill e? Ni di dda fe. Uncover secrets of the mural. Oh, sugar. Oh, nid yna oedd diwedd y game, though. Dwi dal ddim ar o. Ie, mae'n dweud yma iawn. Black Dragon Studios. Ti wedi gweld nhw o Abertawe? No. Black Dragon Studios was founded in a coal mine in Wales in 1804 and has been making video games ever since. What's going on, joke? Rwy'n just reading Wikipedia yna. Well, yeah, and making games in a coal mine. Come on now. That's ridiculous. Black Dragon Studios was founded in a coal mine in Wales in 1804 and has been making video games ever since. I think that's like a... Mae'n swnio fel tax evasion company sydd wedi cael ei creu mwyn... I roi arian mewn. It's a drug dealer's job, fi'n credu. O, lle mae Wales Interactive yn best, gael dweud, mae'n siŵr. Nawr, Caerdydd, ond nhw yn Pencoed am spel. Wel, am amser hiraf, ond fi ddim yn gwybod pryd, o'n i'n syni, ond rhywun wedi dweud, mae hwnna'n Caerdydd, ond fel, na, mae ddim. Fi'n gwybod ble mae fe, mewn Pen y Bont yn Pencoed, but na. Lle di Abercynon? Abercynon, lawr y hewl o'n ni, mae'n agos iawn. Deceptive Games yma na. O fi angen cysylltu gyda nhw. Evil Owl Studios o Wrexham. Ie, fi di gweld. Ie. Right, ble mae'r bloody ffordd allan o... Evil Owl naeth creu Anwn. Ti di clywed am Anwn? Ie. Chi'n gwybod i Run Wild Entertainment? Na. Caerphilly. Pwy? Based yn Caerphilly. Run Wild Entertainment. Run Wild? Run Wild, fi'n edrych nhw lan. Caerphilly, CF83 3GG. Wel, Pug Fugly o Goedion. Run Wild Entertainment. Ooh, go on then. Games developer South Wales, Almighty Kill Your Gods. Mae'n diddorol. Buy on Steam, £18.99. Nhw wedi mynd mas gyda 2 ban a criw a gethin boi, AM, Assembly Member guy. I America. America. Fi'n siarad gyda nhw. America the Great. Mae'n un o'r rai ti ddim wedi cael Mixed reviews. We are based out of offices in the Welsh Valleys, with the majority of the team working remotely. Alright. Get in touch. Yeah, but I am. Hey. Come on, Anne. Pryd mae'n mynd I bod lull mewn y bloody round hyn, ta? Come on. Similar games you've played, Elden Ring and Final Fantasy XIV.
chwarae ni. Sgynny ni yma. Bydd yn really funny nawr os ti'n ffeindio game gwahanol, ond eto mae'n cael chi mewn right ar gyfer y boss battle. O, yna Static Shell Studios yn Mold, Gogledd. Okay. Mae gen ni Tailspinners o Gaerdydd. O. Dwi wedi symud y... Oh, shit. O, da iawn. Rhaid poeni dwi dal di mewn. Ie. Fi heb dod nôl eto. Fi'n dal yn gobeithio. Ond diolch am y Run Wild Entertainment, achos y ffaith bod e o Garffili, gallwn ni gael cyfle fanna i wneud pethau diddorol. Achos, Sker Ritual, mae dal dwi angen lleoleiddio hwnna. A nawr mae hwn di dod mas, fi'n siŵr byddai'n cael y text am yr bit yma hefyd. Na fi, sut am cyfeithi eich a fi? Na, mae eich a fi'n Gymraeg, so sy'n angen. Ia, eich di gyfeithi fo Saesneg? Na, sorry. Dyna lle fi'n roi'r llinell, so hwn yn digwydd. Fi jyst eisiau fe yn Gymraeg, please. Mae fe'n Saesneg barod, eich a fi. Fi'n hoffi y ffaith bod nhw wedi gadael eich a fi. Anyway, o'n i wir yn poeni pan glywes i bod Terry Cafna wedi cael Covid a bod e'n sal. O'n i'n meddwl, oh my god, fi genuinely, os mae, os bydd y gweithaf yn digwydd i fe, mae fe'n ala i fel y sîn lleoleiddio i'r Gymraeg. No, genuinely, mae fe nawr wedi gofyn i pob un o'i gemau poblogaidd cael fersiwn Cymraeg. Wel, mae fel bwrw jackpot gyda fe, achos fi'n gallu cnocio ar cannoedd o ddrysau a cael nhw'n slammed glep yn fy wyneb, a nath e dod 17. I fi? 17 drws di cael yn gwynaf chdi. Chdi di hynna? A mwy na hynny. Ond specifically 17. So chdi meddwl sy'n rhyw tîm o bobl wedi cael 17 paid, low blow. Na, mi ddim yn cael. No. Chdi slo ar hynna? Ie, fi'n gwybod. Oh my god. They say, don't ever meet your heroes, efe. Dyna fe nhw'n dweud. Ond oedd y producer guy yna ddim yn arwr, a o'n i wir yn cysau achos oedd e'n just yn idiot. So, rhywun arall oedd wedi creu worms, nid fe, a dyna beth sy'n cadw fi cysgu yn y nos, so, there you go. No way. Dwi'n chwarae Worms ys ydyn nhw. A very good 2023, if you ask me. Ti'n beth ddo, fi really edrych ymlaen at mynd i... Mae hwnna'n rhan mawr i fi yw mynd i Game Expos, jyst i siarad gyda datblygwyr nawr. A wneud laps a gweld os rai yn nhw. So mae lot yn nhw jyst... Chi'n cael y cardiau a chi'n siarad i nhw ychydig, ond chi'n gwybod os maen nhw'n mynd i neu beidio. Erbyn i chi cyrraedd adre... Oh, yes, ni nôl. Ti nôl hefyd, Emrys? Ti nôl? Na, dw! Bloody hell. Dal di marw. Be ti di wneud i'r gêm bod yn... Ie, mae'r gêm yn just bully o ti. A dwi'n mynd cael pop-up i revivio'n hyn, bod dwi'n mynd at Revive Station. Yeah, what the hell? Holy, ti'n gallu... Ydy un o ni'n gallu revivio ti? Ella? I fi'n gyda digon, anyway, but... Ydy ni'n cadw rhywun yna'n fyw? Oh. Mae rhywun newydd wedi dechrau, so... Oh, sugar, yeah, na. Kill them all! Yeah. Ie, gwych chi bres. Wyt ti efo 8,725? Ble mae hwnna? Pes. Fi ddim. No, hwn ti efo Fi gyda 3,400. Ie, mae'n dweud 3,400 i fi. O, mae'n dweud 8,725. Ie, mae game ti'n glitched, Emrys. Acquire the chalice of the damned. Wyt ti gallu gadael ar ail joino? Neu...
O na, beth os mae'n cico ni gyd mas, ddo? Fe ddim yn y host. O, ie, true. Iawn. O'n som, di gigo pob allan fan di. O, bydd o ddim. Bydd o'n gutted. O'n i mor agos at gorffen y gêm, apparently. Ni ddim yn gwybod, actually, but... Rhaid bod na ddim loads mwy. O, na, dwi'n mynd i... Methu ail ymuno? Na. Oh. Dwi'n cicked allan o'r grŵp. O na. Di proper goners nawr. O na lock, o na paddle lock ar bob un opsiwn ar main menu hefyd. Handi. Siarad gyda'r boss. Na i dweud, ti'n gallu trysio gen ti, please? Ni'n bod mor positif yn ni'n gallu bod, ond, you know, ma' na limit. Rhaid i bod yn honest gyda'r gwylwyr. Ni ddim yn toxic, ni just yn dweud. Just cancel hynny. Bach well. Come on. Team 17 i Legis Ritual. Na. Do, un o'n nhw. Unlock the door to Ritual. Box office bust. O, un o'n crap. Fi di chwarae fe. Unlock the door to the quiet ones. Beth ydy hynny golygu? Door to the quiet one cells. Oh. Ble mae'r cells? Oh, nhw mewn y teleport place. I don't know. Oh god, gotta help us. Problem mewn nawr, sgen i ddim unrhyw... sgen i ddim... Gyniau. Oh, mae guns fan hyn, diolch beth. Yay. Escort the quiet one to the platform. Oh, mae mor araf. beth y mor araf? A blymyn escort mission hyn. Ydw i wedi troi y gêm yma lawr? Oh, shit. Oh, shit! Oh, sorry. mor gan ti ein dod fan hyn. Cut Sorry, open okay. the quiet one with the shattering edge sword. Yeah. Got him Fine. like a fish. Fi Efo'r ddim sword. gyda'r shattering edge. How sut fi newid e? Newid i'r gun. Rwy ti'n pigo fel an, wyt ti? No. Rwy ti Ie, gallu ond mynd... fi ddim gyda fe nawr. Sut fi newid e? Rwy ti gallu mynd i pigo fel an te, o'r forge. Ti'n cael digon o points. Shit. Ble Diolch. mae'r forge? Mae'n mewn y teleport place, cofio lan y grisio. Alright. Have fi'n mynd y ffordd cywir? Yeah. O ie, fi yn. Okay. Ie, fi nôl yna. A fi nôl e. Credu achos nes i marw, aeth e fel gollwng e. So, ie, mae'n neud synwyr. Sorry, nes i gwasgu bloody... O'n i'n rwbo llygaid fi achos fi wedi blin o chydig. A nes i accidentally gwasgu fel mute ar fy headset. Not ideal. So, right. Forge. Ti'n dyma'r cyfeiriad. Ah, flip. Right, fi'n trio ffeindio... Ti'n iawn. Ble ti wedi mynd? Fi'n trio ffeindio... Mae'n lan fan hyn. Ble ti? Fi'n dod. Yn draw fan hyn. Fi'n dod. Oce, ie. Mae'n fan hyn. Fi'n fel nawr. Sorry. I'm sorry. Mae'n iawn. Let's go. Come on now. Uh-oh. Oh, na. A fi... Okay, let's open chest. Faint o weithiau fi gorau bwrw fe gyda? Fi'n bwrw fe, so fe'n neud Gwasgu F. Mynd tu ôl e a gwasgu F. Alright, okay. Ydy e'n like popol lan? Na. Dwi ddim pobl lan. Na, dwi ddim pobl Oh, lan. mae'n un mewn fan hyn, sorry, dim un hwnna. Oh, you bugger! Mae un... Shit. Are you kidding me? Holy shit.
Be? O, fan'na. Cyfro fi then. Rwy'n trio. O, Dwi di marw. o, paid dweud ti di marw. Mae'n like millions o nhw. Well, don't the hell out! It's game over then. Flap! Oh. But You did got... you revive though? You got this. Go Mae on, mae'r no. bloody revive. Oh man, miles away. Oh, go on, no. Ti'n gallu neud e. Ages of Torment. Mae'r episode yma'n really, really hir yn dyw e? Yeah. Ni angen y Disgwyl bloody yna. sword hwnna though. Sy'n really annoying. Na. So ti'n gorfod mynd nôl I gael e. Rwy ddim eisiau'r bloody sword. No, I know. Oh. Oh, yes, you are. Mae'n just anffodus. Mae'n just ddim yn gallu neud unrhyw beth. Ah! Just gwylio ti, gobeithiol. But... Yeah. What a way. Oh, God. Oh, shit. Come on. Make sure. Beth yna byd ti'n neud o'n... O, F! O, Oh my god. Y delay ar yr involved. Emrys, cael oes na digon, fel car boot sales lan gyda ti yn Carnarvon? Dim o safon yna de. Ie, ni'n cael top quality car boot Wel, sales. wel, da ni'n y gogledd yn gwachio fel pethau ni, so da ni'n angen gwerthu nhw. So, da ni'n crafft Rai cadw fe. Ti'n gyda fel siopau a stuff, so ti'n gorfod Dda. cadw stuff a ail defnyddio. Yr argaf dwi'n cael yn ardal chi di, fatha, Oh, crap. buy cheap, buy twice, de. Na. Lle da ni'n chynnu o stwff iawn yn gyntaf, so da ni'n gor... Okay. Wel. Okay. Na, mae Caboozels safon lle ni'n awful. Ydyn. Ond mae yna rei fatha ar y border I Lloegr, fatha tir print o beth sy'n apparently rei da. Ond mae rei fatha Sir Fôn ardal ni'n hopeless. Right. Ond nhw'n fatha, literally rwy'n di gwagio garage nhw efo crap. Yeah. Go on, Owain. Go on. Wow. Go on. Pai bod yn ofyn just neud laps pryd maen nhw'n bwrw ti yn galed. Yeah, just go to the quiet one to a platform. The quiet one. Oh! Hwna yw'r un sy'n just fel yn mynd fel groggy un. Gyda... O, hwna yw'r caid, un ti'n newydd pasio. Ond sut ti'n cael ei dilyn ti? Come on. Come on! O'n mynd I dilyn ti o fewn y game. Rwy'n angen rhoi 500 bloody points pob tro. Oh, na. Hell. Mae'n harsh. Costus, y fe? Wow. Yeah. Cut open the Kyle under the Sharing Edge. Well, okay, rwy'n angen mynd I Kyle o'r bloody sword ta. Oh, na. Cut open the shattering edge. Wow. Wel, os fydd ti'n byw yn y de, Emrys, I gyd, cwrdd lan, car boot sale, a couple of laps, ranni'n fines, so, dangos i'n gilydd, fi'n meddwl, wrth rannu. Dwi'n prynu digon o crap gyn sôn am tra mynd I Caboozels. Ie, ti gyda eBay, I suppose, so... Ynddo. Yeah. eBay, car boot sale. Ie. Yeah. Don't get me started.
Oh, man. O, un wedi wneud. Go on, 2. Go on, Owain. Come on! Rhaid bod ni gorfod cael balo eto. Fi just gyda teimlad, so fe wedi really marw. Bydd fel Fe mae'n double lyfo size. balo, te. Ie, ni heb dod o draws cariad on eto, ni? Na. Come on, red egg. Beth ydy'r red egg, like, posture hwnna? Fi'n gyfod. Oi, red egg! Come on, go! Mae'n edrych fel mae'n chasio fel chicken. Yeah. Come on, bye. Hello. Beth yw'r un just yn sefyll yna, ddo? Platform. Come on. Oh, Fi'n ôl na. yn y game. Angen bod yn clyfar fan hyn. Rownd newydd. Ie. Gyda fi 1750. Realistically, fi ddim yn mynd i cael revive token gyda yr amount sydd â fi. So... Trio just bod yn helpu ti, fi'n credu. Oh, pour blood into the basin of the gates of the damned. The shattering edge into the gates of the damned. Oh, ydw i'n gallu mynd i nôl hwnna? Fi angen mynd nôl i'r byd arall, dwi? Na, mae'n iawn. Mae gen i... Okay. Oh, what the hell? Get off! Damn! Sorry. Pick up the head of Abraham, pick up the head of Isaac, pick up the head of the stranger. What the hell? A ti'n colli bach o stori fan hyn, Emrys. Oh. Dwi'n cael y delay ag yr... A stream a fi. Cool, o. It's Abraham. Abraham yw'r un Abraham Lincoln, Yeah. Yeah. Big Ben, o'n i'n galw fe. Alright. Beth sy'n mynd y chamber door, right? Rwy'n dod nôl i'r lle arall. Right. Oh gosh. Allan o ffordd. Ah, mae'n moff yn attack fi. Mynd i ffwrdd! Ah, get off me! Nid nawr moth, ti'n methu pigo amser gwaith i ymosod ar Owain. Gaf e fod! Oi, Emrys, bydd ti'n mynd i insomnia mis Medi? Ie, dwi'n siŵr awn eto. Dwi'n hwnna last minute os dwi'n mynd, dwi'n meddwl. Dwi ddim planio ar... Pys ych chi'n mynd i sadwn to the seal? Fi ddim yn siŵr, because technically, fi ddim yn gwybod os mae Rocket League team yn mynd i... Fi fod i bod yn cystadlu. So mae hwnna'n rhan o'r LAN, a fi ddim yn siŵr yn union os rhaid i fi mynd LAN gyda nhw a bod na, neu nhw'n gallu just cael trefniadau, mynd fanna. Ie. Defeat Praetorian. Oh, na. Pwy yn y byd yw Praetorian? Fi ddim yn siŵr, fi ddim yn bynnu ar stuff. Fel arfer fi'n mynd ar D-Seal. Rwy'n mynd i cael y gun arall Ie, yn ôl. the seal, dwi'n dweud fyd e. Yeah. But os mae'r Rocket League team yn cystadlu ar diwrnod gwahanol, mae trio mynd ar y diwrnod maen nhw'n cystadlu. Ond os mae fe yn ystod fel arfer fi'n mynd ar fel criw funny, fi jyst yn mynd siŵr to. Rhaid fi trefnu fe gyda Dragons hefyd, Dragons eSports. Oh, you lied to me, Emrys. Pam? Rwyt ti'n dweud os ti'n prynu ei gun, ti'n cael e... Os ti di pacio punch fo, a di ail prynu fo,
Mae'r pack o punch yna fo. Mae ddim Dwi'n digwydd bod tra dwi'n dweud o. mor sad. Hack, see. Dog hack. Rip. Hacks. Can't Rwy'n Emrys, just... Na, mae ti di di roi fi a hackio'r game? base... Rwy'n roi fi a Ie. base gun. Ti di hacio'r game. Like, prynu fe o'r bwrdd, ie? So ni di hackio'r games, so ni'n... Ti'n chwarae right So ni'n now. dal yna fo. Yeah, true. Mae'n eitha hack gwael os ti ddim yn chwarae. Ie. Yeah. Dwi jyst eisiau ffeindio ble mae... Oh. Hai bod yn ofn redeg o. Ie, mae'n bloody dim ffordd rownd fyna. O, mae'na... Oh, shoot. Allan y ffordd! Neidio lawr. Oh. Sudden death! Oh. Dydyn switch o mas y gun o ti, neu na, ti just gyda cleddyf i ti. Oh, no. Mae dal i ti revive though, fair play o. O, Ti'n cwmpo lawr. ie. Fi ni gyda bach o delay, so ddim yn meddwl bod ti. Ti di gweld beth yw'r Praetorian? Praetorian. Mae'n like, Roman... Ydy e? Roman, like, guard neu rhywbeth? Rwy'n googlo fe. Ie, bydd rhywun yn chat yn gallu Google o. Neu gallai Google o, actually, ddim bod yn diog. Praetorian. Greta Monge. Alright, come at me, Praetorian. Praetorian Guard. Military. The Praetorian Guard, Latin Cohortes Praetoriae, was an elite unit of the Imperial Roman Army that served as personal bodyguards and intelligence agents for the Roman emperors. Oh, nice. Holy shite. Elizabeth a Thomas. Oh look, edrych ar Hilan fyna. Oh, and a creepy man. Oh, Come on, lovers. deadly lovers. No deadly lovers. Y cariadon llofruddus. That'd be murdering lovers. Deadly bydde... Oh, sorry, gyda. Marwolaethus. Fi'n credu mae llofruddus yn swnio'n well na marwolaethus. Beth ti'n meddwl? Cariadon marwolaethus? Neu cariadon llofruddus? Llofruddus, sy'n ni dweud. A fi'n hoffi llofruddus. Ie. Llofruddus. Oh shit. Yeah. Ti'n gwybod? Just cael y stamina. Cael redeg. Cael yr egni llawn. A wedyn hotshots. But, yeah. Peidiwch a bod yn arwr yn rhy gyflym. Achos just ti yw ew. Emrys ddim hyd yn oed rhan o'r party? Na, do. Na. Oedd ddim yn cael. Oh my god, edrych faint mor... Araf, mae'r bloody health yn mynd lawr. But, you know. O nath hwnna neud lot, actually. Pan os ti taflu'r... Oh my god, man. Oh, scary. Oh, wow. Dwi bwled i ddim yn neud unrhyw beth ydi e, bron, oh, mae yn, but... Play the long game. Gosh, o'r sŵn yna hefyd. Oh yeah, go on. Saros fyna. Oh, damn. That would be nice. You just Yeah. Oh.
gwybod os ydych cuddio just taflu bombs ydw fe, ond dim ond un fel Molotov ti'n cael efo. Yeah. Oh, mine just like... Are you a sword in here in a bit? Question that. Yeah, ddim really. Nah, I'm for crap with you. Yeah. Yeah, o'n I synnu ddo am y car boot tro diwetha. A lot o Pokemon card dealers a sellers yna. A mae rai nhw gyda fel PSA 10 a fel nhw'n graded hefyd. A ni fel, wow. Wel mynd I ddim cael unrhyw Pokemon cards yn y car boots. I all of a sudden mae yna loads yn nhw. A ni fel, beth sy'n digwydd fan hyn? Yeah. A wedyn nath y guy dod o flaen fi go, have you heard about the Wales card, card expedition neu rhywbeth yn Principality Stadium, ble maen nhw gyd yn dod gyda'i gilydd. So, only mae hwnna'n massive event rhywbryd mis yma. Oedd e'n talu ridiculous amounts. Oedd Charizards yna, you know? Oedd just like... Oedd e wedi talu fel 70 pint neu 80 pint am Charizard, but probably mynd I gallu gwerthu yna am loads mwy. I don't know, but... I don't know, yn gwylio fe up close, mae rhan o fi yn just sefyll fanna, frozen, achos fi bach fel... Rhan o fi ddim eisiau mab fi dechrau meddwl bod fe'n gallu prynu rhan I gyd, ond fi ddim yn gallu stopio fy hun rhag gwylio'r interaction, achos fi fel, oh my god, mae hwn, you know... Mae fe'n really neud hwn. Yeah. A dyma fi yn fel, nah, £2, boy. Not £4, nah, leave it then. Nah, sorry. Rhaid fi cerddi I ffwrdd o hwnna. Yeah. Hwnna'n sgil bwysig, when to walk away. Ydy, cerddi I ffwrdd. Know when you water. Beth yw'r can hwnna? Mae lyrics yn hwnna sy'n mynd i'n meddwl am just yn trafod. When know when to fold, yfe? Know when to fold. Lyrics, not a strong point. Ond ni'n gwybod mae'r syniad mewn fanna rhywle. Yeah. Woo! Teleported to over you, fanna. Oes dy ti PS2 PS beth? PS2. Yeah. Oh, there we go. Yeah, we've got PS2 ers fi'n bach. Good. Wyt ti fa hacked PS2? Wyt ti gyda the Emrys treatment PS2? Mae gen I plain o... Mae dal dy fi MacBoot a fi ddim di cyffwrdd â fe. Mae dal ar shelf fi. It's so bad. Mae gen I free MacBoot. Mor ddiog. Ar y memory card. Right, good. O fi'n just dynofio hwnna I cael y BIOS. Okay. So rwy'n fi gallu dynofio like a PS2 emulator ar y cyfriadau. Right. Obviously, hynna dwi wedi dweud hefyd. Na, ti di mastro fe. Don't give us that crap. Fi eisiau ti wneud dy videos tutorial I fi gallu just dilyn nhw cam wrth cam a achos, Mae ti'n cael o'n... Os oes o current setup fi torri, na I ddim to ailgryd o. Na. Cos... God. God forbid. Tio beth oedd na... Nes I cofio nes I wneud like videos fel like
loads of fideos like ar Cymru FM back in the day. Ie. Dwi ddim di ryddhau unrhyw un, ond mae dal dy fi'r fideos na, so fi bach yn tempted, bod yn 2 mlynedd wedyn, i just roi nhw mas yna, achos o'n i'n mynd trwy y holl fel PSP, handhelds, sut i modio stuff fel na, a nes i roi bach o ymdrech mewn i nhw, a fi just yn teimlo, mae'n pity really, achos fi'n teimlo nes i actually neud bach o ymdrech, so mi'n well just roi nhw allan yna. Probably mae'r stuff fi di trafod bach yn dated, but then, achos fi'n sôn am rhywbeth more specific, falle bydd e ddim yn big deal? I don't know. Go on, Owain. Fi'n credu mae dyfu nhw gyd wedi safio ar external hard drive rhywle, so os fi'n ffeindio hwnna, falle na i checo pwy ti'n uwchlwytho, like, beth yw'r plan so far, a trio slot nhw mewn cwbl o nosau neu beth fan. Oh my god, remethu forge o ammo. Oh no, ti ddim yn mynd i gallu neud trwy slash and slash i ti. Remethu forge o ammo. No, surely ti gallu. Paid dweud hwnna. Nah, by 1,750. No, shut up. 1,700. Bi rhaid ti just neud un o'r un, yr un person gyda fe. Come on, ar fi. Yeah, bi rhaid i ti. I gael mwy. There's no way ti'n mynd i gallu slasho fe. Oh shit. Unless ti'n cael y final hit gyda y sword weak yna. Come on, fi gallu lladd. Gwan. Okay, mae gen i enough. Oh, No! Thank God. No! Ti'n gyda revive Okay, though, come on. surely. Alright. Oh, thank Holy God. shit. Oh my God. Paid neud hwnna. O, nhw gyd yn dod nôl. What? 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 No! The full No! health. Fi'n cael words gyda nhw. Yes. No, yes. Love to see that. What? No! Pam yn y byd. Pam mor anheg. Hwnna mor We're anheg. We're just, I don't want to. I'm not doing it. I'm not doing it. I don't care. Ddim yn gwybod beth i ddweud, really. I'm not doing it. Roedd ddim yn gwneud e. Oh. Oh dear. Nah. Pam mai ddim di roi game over i ni eto? Oh, nawr me... Nah, just leave, okay. Not doing it. Roedd ddim yn gwneud e. Oh, only meta-human yn neud y emoji thing o'n just yn dal pen fel hyn. Na. Oh, na. Ddim gwneud e. Oh my god, Owain. Hwna'n Ti gyda pob... mor... Ti'n gywir i wneud y rage quit hwnna, achos mae hwnna Yn mor just bullshit. yn ridiculous. Like- Ridiculous. What? Like... 3 awr o Sker Ritual, o ti'n... O fi a Emrys iffy at best, ond o ti in it fanna o'r cychwyn i'r diwedd, yn cario ni ar eich ysgwyddau llydar ti. Whoa, dim fi nath... Well, Na, nath y gêm, fi'n Nath y gwybod. gêm. Digon teg, bydde ti lan yn y diwedd gyda fe probably, ond come on! Ach a fi! Ach a fi. Ach a fi! Rwy'n methu credu roedd fy health bar fe yn resell. Oh, fi'n gwybod. Hwna'n Dwi ddim yn... Ti'n methu credu hwnna? So hwnna'n digwydd. Dwi... Enemies, dim esboniad pam bydde fe'n neud hwnna. Na. Unless mae'r merch hwnna yn rhoi fel pwer trwy telekinesis. Ond oedd ddim esboniad yn y gêm. O pam bydde hwnna'n digwydd? Ie, hwnna'n tough. Ni definitely angen at least 2 pobl ar y diwedd hwnna. Ac efallai tier 3 guns. Yeah. Roedd fi'n cael Ie. tier 2 a roedd fi'n cymryd oesodd. Yeah, just... Ond o rest o'r lefel... Ond ti'n gwario fo, ti'n gwario pres chi, ti byth, realistically byth gallu cyrraedd tier 3. Ie. Beth ydi Na. priest tier 3? Nee, 15,000 am tier 3 ydi e? Sa'n siŵr. Mae'n fan y tough. Alright, ni gath gwneud y tro nesa. Tro nesa. Ni'n cael y missions lawr i ti nawr, rwy'n meddwl. Ar hwnna. Yeah. Just,
A nawn ni estyn mas I gael 4 o ni a cael fel Josh hefyd. Fi siŵr nawn ni wneud e. Yeah. Just. Yeah. Ie. Fi siŵr. Oedd ie, 3 quarters oedd ni de, so oedd o'n... Actually, os bydde ti yna a ddim di cael y glitch yna, Emrys, fi'n credu bydden ni probably wedi wneud e. Ie, Yeah, rwy'n meddwl, cant y cant. Ond just really anffodus. Wyt ti'n cael y glitch hwnna 2 waith, ddo, oedd ti? Do. Dyn ni'n dewis yn byd. What the hell? Not a happy... Gamer. Not Gamer. a happy gamer. Mae di dad wneud pythefnos o And his... yn his ently, peaceful retreat fi. Yeah. Hwn yn y... Gyda rage quit. Hwn yn y croesawed yn ôl at y video game i. Oh no. Ti'n mynd I mynd nôl fan am 2 wthnos arall. Ie. Ti angen mis nawr, wyt ti? Ti angen mis. Ti angen dyblu fe. Ti'n hel yn do. Oh dear. Mae ti o beth bydde palate cleanser I ni stream nesa, Worms. Yeah, bydd Worms. Na, fi eisiau mynd nôl I yn essentially mae Emrys yn gweud fi. Pryd ni... So beth arall? So beth arall da ni heb di chwarae eto? I don't know. Neb chwarae Worms as December. Rhagfyr ar 14. Ti'n mynd helpu sefyllfa fe No. Be mae category yn chwarae? Oh, actually, ni ddim di wneud y Sven co-op thing, a ni'n dweud Oh, ni'n mynd I ie. wneud hwnna. Ie. Ma' hwnna'n Ie. rhywbeth ar y rester. Ynddi. Iawn. Na, dwi'n totally yn erbyn yn games. Pummel Party hefyd. Ie, ma' hwnna'n wastad yn hwyl. Yeah. Stick Fight the game. Totally reliable delivery service. Cofio Oh, hwnna? no. Star Citizen. Oh. Do stable an, ers fi fod o. Ydy e'n stable nawr? Ie, Ie. roed I bod yn stable. Na. What? Rwy'n ffyr on, like, blwyddyn. Dwi'n. Dwi wedi bod yn potshand o fe fi'n credu gormod. Yeah. One next update yn edrych yn da. Ie. Dyna beth nhw'n gwerthu I ti, dyna beth nhw'n danfon am re-bost o fe. Pob tro Mae ni'n next Hey, update yn mynd I bod yn okay. Mae gan dwi'n angen gwerthu'n byd, da ni wedi talu'n barod. Come on, dwi wedi cael chi. Yna hookline yn synco yw'r dywediad. Yeah. Na. Di hwn mewn full flat efo thing newydd? Di hwn? Human Na, full ni flat. wedi neud hwnna. Be, Copper World? February 20th, yeah, ni wedi gwneud Ie, Copper wnaethon ni World. fe. Wel, mae yna Dyn nhw'n loads fine. o stuff ar yr Steam Workshop hefyd. O, Payday 2, o'n i'n mynd I mynd nôl I hwnna, oedden ni. Oh, ie. Yeah. Ie, ni heb wneud hwnna am spel. Ond o'n i'n dda I dod nôl I fel grŵp. Ie, Pummel Party. Sven co-op, fi byth di trio hwnna. Bydde diddordeb fi gweld beth mae hwnna am. Ond y 4,997 levels ar y blymyn Steam Workshop. Oh, wow. Skate Park. Wow. Most popular all time. O'n i'n gwneud un hwnna, Rooftops. Ni'n gwneud un hwnna. Jungle, ni'n gwneud un hwnna. Treehouse. Wizards. Oh, mae'n un Harry Potter themed. Okay. Oh, apparently rwy'n I lawr loif o fe. Intermediate. Bydd Space Lines from Far Out, mae'n edrych the couch co-op game. Okay. Mae'n ar yr Xbox Game Pass. Oh yeah, Ooh. gyda'r Game Pass. Mae hwnna'n rhywbeth ni gallu edrych. Yeah, hwnna'n- rwy'n pwnt Stuff am ar Game cofio Pass. bloody Game Mae Pass. hwnna'n edrych yn ddawel, rhan dwi'n ei dweud fan. Dwi'n mynd cofio'r enw. Game Pass. PC Games. Rainbow Six Siege, ar hwnna fan. Game Pass. Wreckfest. Wreckfest is Wreckfest Sieges. yn hwyl. Yeah, Wreckfest yn Ie, hwyl. ni'n chwarae hwnna. O, Day the Tentacle, ti di chwarae hwnna da program. Ie. Ie, fi'n hoffi David Tentacle. Fi, ie, o'r goofy kind of storyline a hoffi hwnna'n mab llawer. Oh, e-football actually allan then, ydy e?
It's been awful. Ie, mae wedi bod allan ers. But Okay. absolutely shocking. Fel pro Evo guy o blaen. E-football. Hwna'n pairs, ydy e? Pez, ie. Mae'n shocking, mae'n apparently. Mae'n infernal. Mae wedi bod allan am cwpl o blynyddoedd nawr, ydy e? Oh, ni heb actually neud GoldenEye 007. Bydd hwnna'n throwback stream os ni'n chwarae fel 4-player GoldenEye. Ar Game Pass. Be? Be? GoldenEye. O, na, dim y port newydd. Port newydd yn rubbish. Ydy e? Ie. Mae'n fib trio fe. Apparently, like, beth rwy wedi gweld, mae'n pobl yn grac oherwydd mae'n, like, just awful... Ni wedi butcher o fe, basically. Whoa. Sut ti'n gweld GoldenEye? Cuphead yn ar Game Pass? Na. Cuphead yn gwneud fi grac. Yndi, fi fyd. Dwi... Is i rage quit hwnna? Like, Cuphead, let's gweld, rwy'n cael hwnna am, like, Nadolig, like, blynyddoedd yn ôl. Dwi'n cofio cael day one. A oedd o'n... Mae controls chi floaty, dwi'n be mae rhywun yn dweud, dwi'n controls ddim yn dda. Pobl, o na, fel yma fod, na, fuck off. Sorry, wch chi. Ond mae o'n awful. Mae o... Dim yn control... Mae, os ti'n cael dy hitio, dim bai chdi dio. Rwy'n cario style again. Ie. Yeah, 2.4 hours a roi dal heb di curo y lefel gyntaf. Oh, na. Rwy'n methu gwneud e, rwy'n just methu gwneud e. Rwy'n really gwael at, like, y gemau fel hwnna, ti angen, like, you know, bod yn really precise efo rei. Oh, fi'n hoffi gemau fel hwnna. Rwy'n rubbish at nhw. Rwy'n meddwl bod ti'n probably da at game hyn, os ti'n dysgu e. Yeah. Mae'n, like, mae'n... Fi'n joio Ti eisiau gweld e? Be? Gallu, fi'n Yeah, cool. screen share fe ar... Fi wedi gweld pobl eraill yn chwarae fe, fi'n gwybod mae fe'n... Ie. Mae'n style fi'n hoffi y gemau na, but... Gall gweld fi bod yn gwael at fe. Okay. Be ni angen neud yw roi filters mewn o faint o chwaraewyr. Let's have a look. Online multiplayer? Online co-op. Well, wneud y doi, dy sim ots, oes e? Cross-platform multiplayer. Cross-platform co-op. Gweld. Beth mae fe'n gadael ni gyda? Right. Hyn i chwarae 7 Days to Die. Rwy wedi chwarae fe tipyn bach o flaen, mae'n really hwyl. Okay. Mae hwnna'n un, ni ddim di wneud fel criw. Mae fi'n chwarae efo... Sa'n cofio pwy rwy fi chwarae Oh, the classic Sea of Thieves, ni byth di cael ei weithio fel grŵp. Yeah, rwy fi methu install o hwnna. Rwy fi just it's methu pob madness. tro. Rwy ti cael yr un problem a fi, wyf ti, Emrys? O, Yeah, o'n i ddim yn gwybod os o'ch chi jyst wedi negeseo i gilydd. Right, dyma'r plan, guys. Be ni'n mynd i wneud yw... Os ni'n cytuno arno fe, bydd Morgan byth yn gwybod. Oh, hwnna'n cool. Oh, stream pause. Oh, 2%. Oh, mae'n interest gweld. Yeah. Ond ie, Forest Follies, literally a level gyntaf. Methu gwneud e. Mae'n just... Beth ydi controls? The Ascent, unrhyw un wedi clywed am hwnna? Yes. Wel, da. Na, beth di hwnna? Sbech chi'n neud y lefel ma'n? Oh, man. Co-op action shooter RPG set in a cyberpunk world. Oh. Wait a sec, nag yw Valheim y game Josh wastad yn chwarae? Yeah, mae'n like... Bydd ti ddim yn hoffi dda. Na, fucking hell, no way. Mae'n like Mae'n Minecraft. recreadigol a
like, yeah. Dwi'n meddwl, dwi wedi chwarae efo ffrind ysgol, ffrind ysgol. Dwi'n meddwl bach yn over. Gyfo repetition gwell am yn heiddi. Yn personol. Paid yn mynd am hwnna, Owain. O, ti'n bach yn hwyr. Be? Dwi'n sbyn o'ch di ar dile. O'ch ti'n mynd am coin, dydach? Ie. Ie, mae o'n... Oh, crap. Sut ti'n double jump o eto? Crash, da, ie? Dwi'n waid, io. Keyboard, ie. so beth ti'n iwsio? Ie, pe bynnag di, io. Waid a controller. Overcooked mae'n 2? waith. Ni di chwarae hwnna, dyn ni? Overcooked 2. Far World Pioneers. What? Oh, Open World Sci-Fi Sut? Sandbox. Hwna Literally, swnio fel rhywbeth bych Rwy'n chi'n trio hoffi, roi... a fi ddim yn hoffi. Rwy'n trio dangos pwynt bod rwy'n methu curo bloody lawr a rwy'n curo fe. There you go. Yeah! Hey, da iawn. Ar stream hefyd. B minus, a brand new Pwysau 5 person sy'n gwylio, Ie. dyma ni. Ail gyfres i Owain o'n. Ie, a gyfres. Ie, O, hwnna'n excellent. ie. Da iawn. Wel, rwy ddim eisiau actually chwarae hyn, though. Na. Ond fi ddim yn gweld lot o gemau really diddorol ar Game Pass. Naraka Blade Point. Blade Point. Hwn. Online co-op 2 to 3. Season of exposition over the holiday. Plenty of festive fighting fun. Let me just go back of video. Oh na, does ddim video. This edition. Naraka Blade Point. Chi di gweld unrhyw... there we go. Launch trailer. Gwylio hwn am eiliad. Yeah, 7 days to die. Mae fel... Mae style y game yw very much Dragon Ball Z-esque. Ooh, be? Yeah, ond ddim it's art style y game, ond just y ffordd o ymladd, gyda... O. Naraka Blade Point. Against 60 players in Battle Royale. Oh, mae'n edrych fel Fortnite, ond yn lle guns nhw gyda blades. Trio fe? Naraka Blade Point is a 60-player PvP mythical action combat experience with martial arts-inspired melee combat, gravity-defying mobility, vast arsenals of melee and ranged weapons, legendary customizable heroes with epic abilities. Gallu trio fe? A mae'n dweud bod chi'n gallu capabilities online co-op 2 to 3 players, online multiplayer 2 to 60, a mae'n Xbox cross-platform co-op, Xbox cross-platform multiplayer. So, Yn swnio da. yeah, and i gyd gyda y Game Pass. So, me as well. I install fe nawr fi'n credu yn Beth o fe'n cael ei galw? Naraka Blade Point. So, Naraka Blade Point. Mae fe'n 33.13 gigabytes. Eiliada. Exactly. Un i eiliadau yn just yn meddwl os oes rhaid i chi sgym gyda, os rhaid delete o. Os oedd yn console, bydd rhaid delete o stuff bydd e, ond ar PCs, dim angen. Ddim gyda'r problem na, I suppose. Ti gyda big enough storage. Stolen, view progress. Oof. Here we go. Beth am Castle Crashers? I'w chwarae hwnna ers 2020. Mae hwnna'n wir. A ni byth di actually gorffen y game hwnna. Beth ti'n meddwl am Castle Crashers, Emrys? Gyda fi. Wel, un o'r games gyntaf eisiau Xbox 360. Yeah. Rugby 2022, pan ddim nôl at hwnna. Yeah. Yeah. Yn gall ni. Na. Na? Dim ffansio fe? Na. Okay. Naraka it is then. Naraka. Na, ni di... Yeah. Na, dylen ni cael ras. Ti gwasgu download a fi'n gwasgu download, Emrys. Yw e.
Gweld, pwy sydd gyda'r speed gyda yma? Fy'r 400. Fy'r 400. 500 nawr. Ww. Yeah. Right. Sniper Elite. Right, gwrando hwn, right. Mae rhaid I fi rannu hwn gyda chi, achos mae un o'r really interesting fel update messages fi erioed wedi gweld. Nes I voiceover a cyfieithiad ar gyfer gêm o'r enw Influence, sy'n fel gêm sydd yn helpu chi dysgu ieithoedd a trwy just gwasgu ar fel gwahanol objects neu gwahanol rannau o stafell a mae'n dweud y gair, right? So, na I darllen hwn I chi, achos fi byth di... Pan darllen I tro cyntaf, o'n I fel, you kidding me, dyna beth ti di roi. So, Influent Vanilla Edition Update. Simple and clean, no more story, literal months of work removed. Sayonara storyline. That's right, folks. Influence story is finally dead. Let's face it, it was garbage to begin with. I don't know who came up with all that nonsense, but it definitely wasn't me. Okay, maybe it was me, but I promise it was going somewhere until in 2013 when the hit the fan and development screeched to a halt. What happened, you might ask? There's a great quote by John Lennon about how life is what happens to you while you're busy making other plans. So yeah, it never got finished. I'm sorry to anyone who liked it, but it's gone now. Maybe I'll rewrite it someday. Who knows? Adios chat events. I spent months developing a chat system so the characters could talk to each other in-game, like an RPG kind of thing, but I turned out to be a lot of slow-paced clutter, and people have complained heaps, so that's almost completely gone now. I'm sorry I ever programmed it into existence. That's just me apologizing to myself for wasting months of time. It's cool, everything's fine, I'm not crying. Why would I be crying? Ciao tutorial. Yeah, I guess it might have helped a few people. I'm sure it might leave some in the dark without it, but ultimately, Influent is a pretty straightforward experience with a whole world wide web out there where other players can answer questions. That's you, right? I'm looking at you. Either way, I'm happy to field questions on the Discord and on the Steam questions. That's you, right? I'm looking at you. Either way, I'm happy to... on the Steam forums. If anyone ever gets lost or confused, the game just dumps you right into it now. Sink or swim, I hope you swim. Also, I'll probably bring back the FPS mode someday soon. I know you want it back. Rob at 3 Flip Studios. P.S. This game is also a lot cheaper now. Tell your friends. Ydy hwnna'n hollol, like... like... Unhinged. Either, yeah. Like, proper unhinged, like... Yeah. Breakdown unhinged, hwnna. And then, oedd hwnna May 19th, okay? Then, May 22nd, Influent Neapolitan Edition. Storyline is back by popular demand. Tutorial skip option. Repetitive chat events removed. Sorry if you still hate it. Now what have I done? After removing the storyline from the game due to excessive complaints in recent user reviews and poor sales since the update, it appears most players were unhappy with that decision. Perhaps I jumped the gun a bit when I removed the story. I appreciate everyone's support in saying they actually enjoyed it and that it should be included. So yes, it's back. Why did I even remove it? Like I literally just said, ever since I released the last big update, the reviews, forum posts, and overall sales have been pretty terrible to look at. People have some pretty awful things to say about Influent, and I guess it took a toll on me as a solo indie developer. I don't think most people realise it's just me making this peculiar language learning game. PSA to anyone unhappy with Influent. When you rip into my game after playing it for 15 minutes and tell me how terrible you think it is, do you think that makes me want to keep working on it? It honestly makes me want to set it on fire and walk away. Am I okay? In big bold. I'm honestly doing fine, mentally anyway. Financially, lol. But that's my fault from all the avocado toast I've been eating. Ultimately, I don't really think Influent has much of a place in the video game industry given the way things have been trending since it released in 2014. Education is just not important to any publishers out there, and in my experience, players on Steam have been extremely critical in their reviews of Influent. Personally, I believe games like Influent need extra special care in order to grow and succeed in a market driven primarily by entertainment value as opposed to educational value.
Influence specifically gets a lot of flack for not being a one-stop shop for fluency. It also catches heat for not having enough words, yet everyone complaining about that has less than an hour invested. But I digress. Why aren't there more areas to explore? Look, I am not a highly skilled 3D artist. Yes, I can do 3D art, and I understand how it works, but it's not my area of expertise. Furthermore, I'm not a 2D artist, and cannot make texture art into the style of Influent, as I explained above. My addiction to avocados has left me without the income to hire the artist needed to create new areas for Influent. Hopefully that helps everyone understand why I keep adding things that don't involve 2D, 3D artwork. What is Armed and Gelatinous? It's an arcade game, and I do mean a real arcade game, that my best friend and I have been working on for far too long, that we're trying to release on consoles this year. I have a business partner named Spooky, who I have a commitment to, so I will be focused on Armed and Gelatinous until it's done and released into the netosphere. Please wishlist and maybe buy it when it comes out. I need that sweet Avo rush as often as I can get it. So mae'r guy yma o LA gweithio gyda fe a wneud y thing I fe. Oedd e'n really hawdd I gweithio gyda. A oedd e wedi talu fi am wneud y job. A oedd e'n fine. But, yeah, fi ddim yn fan mawr o pobl sy'n ysgrifennu stuff fel yna mewn fel stwff, like, team stuff. Either, like, I don't know, just like... Mae'n methu cymryd unrhyw fath o beirniadaeth, ydy e? Na. Mae'n eitha sensitif byddwn ni'n dweud, a ddim yn gallu delio gyda unrhyw fath o beirniadaeth. A gallu bod yn cynhyrchiol iddo fe I actually gwrando hefyd, but yeah, sorry. O'n I just yn edrych trwy'r holl game a o'n I just yn cofio, oh my god, fi heb rannu hwnna gyda chi, because I fi mae'n swnio fel bach o breakdown publicly scenario fanna. Sorry. Sorry os hwnna wedi really tyflasu chi, o'n I gobeithio bydde fe lot fwy diddorol, ond yeah, mae just yn drist, really. Na, Mari, ie. Ti'n gallu neud am hwnna. B-Flip Studios, actually. Anyway, so pa game ni'n mynd I chwarae nesa, guys? Influence. Na, paid ti'n geithio! Paid nid hwnna. Wel. Yeah, na. Hawyd chyn. Oh my god, mae'n mor laggy. Chwarae te, daw. Yeah. Efo Map mods. bwytio? Be ti'n neud? Mae'n just ar rhyw mod map. Mae'n helicopter yn like attack fi. Oh! O beth yw hwnna? Minecraft? Tear down. Na. Eden? Tear down. Tear down? Yeah, mae'n like Ie, ti'n gweld? Na? demolition. Na, fi heb gweld hwn. Mae'n chwalu CPUs bobl. Yeah, Ydi ti e? angen like, mae'n like, ti'n like demolish o adeiladau a stuff. Wyt ti? O, gall hwnna bod yn eitha nice. Airstrike. Ie, diolch yn... Mae'n anodd streamio, cos mae gymaint o hit ar y PC. O, dia, o, oce, diwn tig. Mae'n bafio, bama I chdi fyd. Oh my Yeah. god. Right. Change ammo. 105mm. Oh my god. Oh. Good old cinematic 12 FPS fan in. O, Ooh. nice. Cluster bomb. Gwell I fi dysgu mwy am y Run Wild Entertainment yma cyn danfon y neges, though, cos os mae game nhw'n... Checa social media yn y gyntaf lle, ni siw dyn nhw ddim yn... Just, yeah, wedi diflannu o'r ddear. Ie, a dda, ddim yn hyn, just lle. Yeah. You know how to pick Cymraeg. Yeah, you know, Team 17 specialist fan in. Jesus. Yeah. God. Na, eithon nhw mas mis Mawrth, though, gyda y criw yna, so nhw definitely dal yn mynd.
a game mawr nhw, Almighty Kill Your Gods. Sef ARPG game. Co-op multiplayer focused ARPG game. Oh my god, mae'n dweud ble ma nhw. Mae'n rili... Caerphilly Business Park. No way. I just mynd draw I nhw. I just shout. What? Yeah. Mynd draw, dweud hello. Like, hello. Yeah, just mynd draw I nhw. Only me. Yeah, From the hit YouTube channel. Siarad Cymraeg. Pa'n edrych ar ffigures ni yn ddiweddar, ond bron 500 o ddilynwyr, so, you know. From the hit YouTube channel YnChwarae. Yeah, just knock it drws. Siarad Cymraeg. Siarad Cymraeg I ti. Bloody chuffing great. Chuffing great. Bendy bloody gedig. Give us a subscribe. Ti'n gwybod beth ti eisiau, wyt ti? Fersiwn Cymraeg o'r gêm. Yeah. Ti'n gwybod sy'n eisiau boosto revenues chi? Yeah. Ddim loads dros y top ond ychydig. Fersiwn Cymraeg o'r gêm, ie? Yeah. A nawn ni wneud full... Mae gen i fi reference. Ydych chi'n gweld am Influent? Oh, down. Mae boi hwnna, swnio fel bron eisiau top o'i hun. Paid roi hwnna fel reference. Oh my god. Na. Weithio mae'n okay, actually. Yeah, I'm sure. But, yeah, na, paid. Nid yna. Na, byddai ni'n cyfeiriad fel Terry, byddai, ond, you know. Weithio mae'n okay hefyd. Yn lawr at, like, 4 FPS. Oh, wow. Mae fel PowerPoint nawr. Yeah, right, we're mynd I level gwahanol. Yeah. Right, fi credu fi wedi gysgu. Ie, dwi'n barod am pianto. Dwi'n bod fyny half ffordd. Hey, fori, Owain. Neu weld chi yn y car boot, neu ti'n mynd i gael... Ie, gobeithio bydd yn trio. Fi'n trio codi fan amser. Wyt ti'n mynd I gyrru fyna, neu wyt ti eisiau lift? Byddai gallu gyrru. Yeah, just in case. Yeah, just in case. Like, yeah. Ti'n troi lan. Ti eisiau fi knock o'r drws am clywed Dav a Diego. Na, ti ddim eisiau na. Yeah, like, get away. Just in case. Leave me alone! Yeah, na, fi'n gwybod. Na, fi'n ffain. Os na i weld chi. Os ti'n mynd, though, road neges I ni definitely mynd I mynd. So ti'n mynd fan am 8 I ti? Na, probably... Dibynnu faint mor gynnar fi'n gallu rhoi brecwast i'r boys a cyrraedd. Probably bydd fel hanner wedi 8-9 o'r gloch-ish. Nice. Yeah, fi ddim yn person sy'n deffro'n gynnar iawn, so fel arfer. So, yeah. Be. Alright, wel, diolch am pawb yn gwylio. Ac gael ti gyd yn y stream nesaf. Nos da. Nos da. Da, ta-ra. Ta-ra.